Itık ilmen en uğar, saka uolattara uhun uğlarıgar utuya sıtallar. Artçıla araŋatçıla kinileri, kihili karallı batak eretleri, ölbüt sallattırı çesten, onno ördör ihibbitim. Itık ilmen ıtık sirigar, ıtık yespin toloron, serge turuoran, ser tomoŋoron, tiyen ergillen kelbitim. Korakka hastahаны ученый историкler igen görən baranlar hüddəğən hergetiler. Onna bu ilmin sölge bulbut otun heri tügenlerin atın bildirek çağılkay öttülerin emni sırdappıkken kinleri üçöydü kırdappıkken belirtiller. Bu kırgam kornaytan ötükse toğal bihiге eňärken jonlar ölbütler ol kurdu kornaytan Nurbattan tür, don suntartan 12, ondan ölü Ahmet'ten bihan 9, Suratçık'tan bihan, Usaldan'tan 11 kihi kıtıbildi. Bu korsun jonlar but ulu hıllarga, ulu jılalara üretille turargar, omnullu batıgar. Bu Kisnafon Vasilyevich, kurduk entuziast, patriot jon, kılattara hünken ulahan. Oton bugün kilgenler iti ör bolwagan, onun bu Kisnafon Vasilyevich'ka tügeninden tuhanan maktal hurupun tuttararbın kömüllen bükünlerge tedbirlere manna bugün malcağattan ki bahılık olbiyaçıktan keleheccer olurundan ütem tinlere üyün barallar. Onun bu bedevin maktanan turan ilk tümen atıktan tuttararbın kömüllen. Onna bu ilk tümen manna pametne suvenira öden gösteriyordu. Bu Varvara Tun Alexandra Yakovlevna Овчинникова hagattan kini bir kornay Sovyet председателинен onton bilingenden min ödeyangıt talangıt itagayangıt min argıl bilgin tekniki altız yıllar billeri olarak üyeliği hicabın. Onun komitet председателi olan bittim bilgin bir speaker bun. Onna bu bir doydularlar butmanna Varvara Andreevna Vladimir Mikhailovich Prokofiev'in bilgileri hicabın Nurbalar onun bu bir duydularların ülelen bu Respublika законодательный organlar ülelir bir duydularların atlarından bu maktanan turanmanlık beli aktarabın onunla sıkı veriyorsun sıkpavatın diyen bu manlıkta Vasili Bilyon'la ondan yahamanlık beliyeni tuttarabın kömünde. Manlık bu Norigin Huriyallarga atın bulurların. Stefan Vasilyevich bu Huriyuların kahıtlarına kabı patriot bulutlan bu derin iskohanna konunları, akılları, ırkçıları, iskohanna ıskatiyelleri Huriyar. Kendikenge bu akıllara, çinçiyelere, Huriyulara barjoma bu aras tügenleri hanat olok köstülerin arayan tahatlar bol bu temiye itikerse billah. Onna ubastabıllah bir duylaklarım bu Stefan Vasilyevich kini ıtıktır diye kergene bargıtın minu bastığın birinlik. Sakha Respublikatın ilk tümenin atıktan bu iş süreklikten maktanan turan. Narımıtem ayımyıla janırda hulağa saydan istin ken biligi körügüt müner kölüyenağa ütüye kolobur boldum. Onna çılınan eğaddelibin bu kelini iki tirik kimir oğuzsıla. Bu ülleri oğuzsılıgar. Ehigit kütüger küyü sevilinin tulurgut tulhadibatın innikige julurgut ostubatın. Kıtamak sitegi etkin öy onu sete turdum. Bu sıl ehyaka ütümen örüğünü sanattan sanar yılları
Unullu var. Genleri belekti. Bu sıl belekin kurdu. Антонина Афанасьевна мақтал. Салгы тылы верен ил түмен постоянный комитетин салаячытыгар Владимир Михайлович Прокопьевка. Муньяктан ишпейдан кэлбэх колоробун диэн билдер бита. Билдерде да. Масаллах. Здравствуйте. Антонина Афанасьевна, Кристофан Васильевич. Бүгүнү сэрдей тылахтарати бюджетный комитетинде сагын битен койдум. Onun innen ilişkilerini istiyordu. Sen iler de. Bilder. Şaka. Zaten tohbullah. Üniversitenin daraba. Вот toh bu otan naj ekeni kısmı şişkoyan taharda kadar işitten utumçubay bir rukku dana görü hep göreler tuhanan naj joğun bilen vardım kısmı şiş. Bunun minime jön sekretariattan maqtanabı. Антон bu ilmenine de iletli böyle katiyenin şergeni ben is sanağıttan is bağıttan sürküp bütün emeğe alak kulağın cevabı bu min bile bilen pandemi mehdiyavet avulun dakiyenlik bumanı cüzdehi dakiyelağın köşüyü bu sebete ortaya takla romana civakı hepten besila tabii ahmet dağıdı. Tümüktenenler onunla hameşepke bu keler kölüne toğlanmı ülediyen etebin tabii Jansagda anıgı kölüne ton bilmeyi tüyadağın tehlikeninden türe özkayıp bitihin. Bilgenin bitinen kölüneler iti bilgisayarlar bitenin itini ödümüller hoğ. Sakanı rota 15 bölümüne bu ağda devletler bahçe yertiyor bu bütün tuğan ödemeli oğ. Sonra bilgini babutuluğu uğuttan ağda devletler ve kanalas uluğu kennetten iki selbakki uğurlulurdu. O çoğunda iki suluğun ulu seçip sakalığı. Onun üzere devletlerini öpüştak bitti. Hizmet körde İti güzellönlükten bir hamaya dakihi nübuluğuttan barbata tesbihekka tuğ kabarta gösterecek. Oltuğundan Mustafa Vasiliş sürekli belirten ki hepsen ahırda. Onun doğrum, tavarım, ağa tavarım, kallerim Mustafa Vasiliş bu ülağın en Ondan toktan kalma hem joğudak var ki bardalar. Barda joğudak. Dilin tolkudak. Öğrenildi kadar kırka gelin. Ondan salgı her bu temanın da bu batar anaklarından tutuhan baran hulukanlar debit. Mümkün dakika bu gelin informasyonu teknoloji saydan Suriyar içler çaka kalırcan ayağına yapıldık haytara. O vakti empete olayda bir lafta kaydaktı. Onun bu en kurduk ki billah billah onu bildiğine ki ne etnik tesurul bokun ilgili tabakkan algı bildiğimin etik var. Hamaglan dorobiyana yübübigil bu çuğan kalla onun Mustafa Vasiliş Üniversitesi'ne Ecikal Genetiğe çoğalcan kurup ünlü her yübübigilga çekiyen dorobiyana yol horgunu yüksek sitihini var. Yallah oldu. Мақтал Владимир Михайлович, салгы тыл бериллер Нюрба районун депутаттарын себетін председателигер
Сергей Иванович Евсеевка. Kökünden düğümü tereyağın kıttılaktara Esnafan Vasilyevich ota bugün bihigi bu köyü etken 5 yılgaran Allah johondan kıniyata kıvıtın belirtili robot ol kudduk bu ilmen kölgejen Nülbor oyunları bulmakka Respublikattan hakacana ilmen kölgejen kıttıvıtların kuruyor Esnafan Vasilyevich manlatın bu yılgı hıl Respublikatı patriotizm hılı olan Esnafan Vasilyevich onu yılandan bütçatları gitti karşıdan bu ilmenleri tuhunan bulmakka Rasnimağa elbe asılları Nülboroyunun tahtalıhın Çorapçıga Cukuskayga San Petersburg'a diye karşıtılan beytin John Kıladın kildirdi yakınlar. Bilinen taraftan epitlerin kurduk Hullahı terhergeni tururuga diyen beytin bağat dünen bizi Orjun ehligen August Mikhailov gitta turur buttarımyatan bu köyü etken 5 yılgar johonda kalak bolla ol kurduk San Petersburg'a tibet aras delegatsiyalar maronu tiyen körön çaktı bu havas sana herge turbuta köyü etken 5 yılgar hananı kötügör diye hanadı. Ondan bugünkü günge bugün Rusya'ga energetik güne olan ilerler Rahanikanın tesbih Delivin. Onda bu ağaya kalıkta ata Haka Respublikası'nın veteranların heviyete EYH anan William Ivanovi divattağına 617 nüverde Prezidium yağından Haka Respublikası'nın veteranı diyen bu udastuvrinetin onda medalin tuttaravın manlatın patriotizm hılgaliyetin harbıdın kurduk Ege Bağıt imenna üççatı diye John Kılatı kilder beketmen sütügül ağaddalivin. Onatın eti epitlerin kudduk meyana kehigin yeni huribbat onat tokinige iskohana kene bu tuga ağaçını bullanı onda iskohana baratın hıddatar bullanı bu kinige hep bitti hanım. O kudduk Esnafan Vasilyevich miyaga bile urut huribbudik kiniga bile aktaveden marka kozbiyansılın Tohunan kendine hüddağın biyin hergepite, toğuca takka bu güç sokostar aspıtsılga bihansıldan tuttara, onunla çakçı koloru markav kostuğundan toktaydı bile bilite okkehe bulan aktağına, onunla koloru bu kendine koloru kuruldu buta yeni hüddağın karaksatandı. O kurdu koloru temin elbaq kostar kendine akpıtım, onunla olaktan çarbatamdan koloru bu markav kost İstoriyatın tuğundan hori bukiniyen Lüboy ağaççı kandık bağlar ki ulan aktağına is kohana bu hopkos ületin kamlahan doloru ariyer den belirtek mağarım. Bugün bu ağalır orkin evi dinmen kölgeden kenigem ya etilli bitin kurduk hakalar inmen kölge diyen onunla kartıskından onunla bu kuruhudlarımı oruğuna söpkötü verenlerin takıvıtlara Hüdda karaksı billah, onunla bu manna boyu destiyöler. Heri hanna var bıta, onunla eti kartandan ruhuddan bıta, kehi karakar kulu bura, onunla da hıcı bakka kören olarak kurduk olur. Bizigi ulus futugar bu köyü hetton 5 yıl ertelildi ütfondattan bu yıl 3 gün erület bit, ondan diğer elbaq kehi elbaq aftar beylerin kendilerin übilen diyen etkililer bitti. O gün ama bu çakçı bu ilmen kölgeden kenige patriotiski tiga hüddaq tuhalağına ilniket tüger bu haka norutugar bir aralı vatağış türünün dingdaqtı ködörün yedemet manı bile hangattan bege ulusu fondadattan kömürüs bütünden bege bugün bu kenige takıbıdın kenditten onu akbıtçınları turca öddevitleri bolla onda tumumandan da kartıskalar ballar bugün bege bu kenige bir prezentatsiya tigar Nürbolu Herbolbakka Respublika Bitolorar San Petersburg'dan prestijleştirmek diyen baran toğra tağısılar. Olar da bugün Rusiske masrafta en bu ırıtı baratorlarından sötü olarak delivin. Onunla
Hamaygılamnetten Kesefon Vasilyevska Kıtanak Dorubyanı bölüm heppavatın indikat tüver össel bak temalarga en angardas bu her yeri ol bakka tepetim kudduk dıka haştodun bu prostargar energetik bu prostargar Onda te sir bu prostargar elbak bu prostar turulan onda altıhan üleleve canların tuhunan beli halların bollardan onda da bir tuğu beli tekmara bu kas bir dihritin Kesnefon Vasilyevich kolura eddetten bulandan onda dururumut sölün diğer diğerlerden atta müddağan den doktor tutamın diye kanada ol kurduk böyle kefsetiler bul buttara sergevet durur tugar masabı toğden ondan kehe göstokpan bir şey badık diyen gizli hem barıta şöydükleri arıl hep bitiyor kapatugar maktallık ondan kendine betenemeye bile huriyerga bastan öksün bu Kesefon Vasilyevich beytin kaçıtından taharda onu te bihet tübüdütten kırıtık öybil bolan imennemanlık huriyer canları yok hacenete bu putmanı beytan beşege gen tutta bitiye kanada onun össü tügül atında temalarga tepetin kut huriyer istilin onda tuğun naha hebilete onun indikat tüver üstü dağını bak taharına olunu vagarabın hamaygılamnetten durubyanı onda büyüngü bu terehin kıttılaktırır bu kabarı gıtıgar gelin her hangacılından barı tüyünü kıtanak durubyanı vagarabın hayvaları Мақтау Сергей Ивановичка, мақтау. Салгы баран историк ученый Дмитрий Дмитриевич Петров Чинчияхинен бершитке 30-нчы кәреңе саха жона төмелебит. Кинләре төт канһар 19 хүлбәһез, хүлбәбириш, хүлбәккис бригадаларга таргаталар. Бу лагерга 19 бригадага Сунтар, Нурба, Юһәбүлү, Горнай, Чурапчы, Таатта, Өлөхмә районнарынан Элбахкиһи, Ары агаяк соос бүлү, Мәне хаңалас, Бер тагаяк Жокускай, Ленскай, Нам Усалдан хаңалас районнарын жона түбеспиттер. Нюрба районунтан бестях 2 хаңалас бордоң, Таркайы, Сүле, Антоновка, Нюрба жона бааллара. Бидди иккили киһи бастагы хаңаластан үедей 2 жархан, күндәдә жикимдә Нюрбачан, Омолдан, Чукар, Өңөлжө, Хаты нәһелектен сылдыстар. Салгы тылы берекпин барабын кинеге бит авторгар Васильев Ксенофон Васильевичка. Пожалуйста. Bu temenden men jaragır bitim in balay deme bolla. Ulaq ezer dak bitten kara karalan bilibin qagatan diyaqadu. Demonstrasyon qolban berarin. Jaragıramın ulam ihdaki derkiren kendikinden ülühüyen diyaqadu jaragıran Ataca bu kiniga tağışta. Digine min ulaqanlık kiniga huriyemede diye hana batağatım. Ondan hıya baya bu kiniga tahari tegar kıtı hamın. Kiniga da huriyaqa ve bitadiye minite taqsı bu kinigalardan bir deştere bolla. Bu illere hıllaqqa. Bara hıccan. Betel dağı bilen kalbitim. Ol hırıtım mügünen. İte herge tururuta bolla. Bu herge bit tururuta. Ote ilk hılı bu her iyileşti bitti yaka. Avgust Vişeronoviç Mikhailov. Master. David doğru yomut. Vola. Şöbilehen. Baran kalamet. Beti çubay bağaytı gülelen. Duvardı bud. Umanna bu bihigi. Derebine bititten. Kılımı hukka. Emiye kıttı gastaq. Valentina Yugorova. Onten ite. Herge bitin arçılırga. Kümüleşpet. Aryan Petrov. Boris Nikolaevich. Kümülergar. Kümüleşpetlerini hen hüddağın maqtanabın.
bu ana daş kiniga huriyut nelere onu herge tururut nelere murdamakka ejari çatları peteri çiçeşkeytini iterge nada bula diyemin oto betal baktık öğrettim ağan korbütüm altuantan taksahirge kapşabite bippin o günün baran bulan bir bitterem yaka bilgi verenler oğullarım bu yıl kıyı hettum 5 yıla bualar onunla karate hettum bir het olur vakti akın diye bitterem bu ırı turan kabihen kargıstate diyemin otton babin kotuna hanıbın ırı müheddeve takabalar satahanan bariye bitabullah diyemin analakpın. Bu kinige biten taharar bıtıgar bu urhuyka köhünne Timofeyep Vladislav Mikhailovичтен bunu uçake hite bu starayı Rus oloqtoğa bu starayı Rusaga monça kuduhunjuk bölöge barebit bu balartamın baramın kördeşbetim hurugun mehur yoğum oton uruhuyun hege hurujdan kayan dağınıki hitanağın demin olaq basbetim onu tecetül bınılımıttara Vladislav Mikhailovич Timofeyep otet uruhuyun kördügüt bu kaya varar hallat taş köştü mundire bollaga di. Bu bir hikini bit mundirin onor butkehe. Bu uruhuyga köhünne Pozdnyakova inna Aliagabına diyen. Bu kini bu Vladislav Mikhailovичka kinigene tuttararı turar. Öşkötün bu Karabastaki hırı var inna Aliagabına Karabastaki tönöyen miyakum leşbetoga bitabollar. Bu kinigata taksıyta ite hergede tururuta ara harbak bola bita bola dihanıbın. Kini ila kabanılan, kini teriyen ite barata kayıtlar da dihanıbın. Bu bihige, bu uruhuyga köştörünen bu ilmen küel. Bu hüdda kulahan küel. Küet ağır köş ustalak diller, tuvaratı ağır köş diller. Bu Moskvattan keler huolunan, demir huolunan, ayanlan kelenler. Bu ilmen küel tahigar bu manna kiri sığ diyen herge bir hidonlar bütühen baran hatılanlar. Orok jonlar bütüyü behiş ilbe biris bir gadince bu bologoy diyen ayanlan tiyenler, ağır bıstaranlar jonun hergetin hüterahine. Bu bir higi jonlar bu yöre kağın açıktan heniyete hoq bol buttara. Hılı ikkiti hınçaki hilerin her ilespek kararı hüter bittere itikin yağı barıta iren kepstener. Kaydak ayanna bittara, kaydak yören bittere, kaydak her ilespittere barıta bağır. Ondan kendiler iti hergeti hunen emyekiller bitim. Kini kakın gaşis kuhana tehiti kurdum. Min bu prezentasiya ver beğen koyan ki bak kolları bindi. Aydagara matematik gönderiyor bitigar. Min bağa hanam iti hergeti ruruta tualla. Ondan min hüddağın yörebin. Kömüles bütün nurga maktalım bahan. İtinne bu çaskay hütter başıyla viştiyen bahalık. Emiyat vakti hüddağıl bakımının orada. Bu istarayı Rus'a jonlara. Hüddağıl ekkey jonlar. Bu bihi jonlar butonda varan Rus kallanmıtların. Heri hirtivete bol butların. Hüddağını öydüller. Bihigitten keller bara jonları öydüller. Bu manı istarayı Rus'attan İnnal yagımına kiren körol orabın den mi yakabiller bite. Ottete beligin kenin uçalı bilbe, haklı bilbet nuçaki hitap ollağa di. Çoğun numaranı tebetün yütün körol ordağa di. Bu Eritliye deriyebine bihi jonlar bu ünlünen bu deriyebine tahagar taksanlar horuma huallanmıttır. Bu köylüger bu Eritliye tulatıgar bir Eritliye'tten atakalan bu gorka konecek diye ki burigi diye ki bu manan müşterekten var. Bu barit bütün nü bu man nokta buttar bihi jonlar bu. Bu brigadetten tühen çağış yüz ki bu manna kanun tokbuta.
Bu tühen çağışı üstten hakata bu olara bilin adılı kıyan bildi bak. Ivan Mikhailovich döşü üstten taksa kehini bulbuta. Össe köddüğür kehi össe bildi turallar. Men kolori Ivan Mikhailovich bulan bir bitiş piyehegar Kalashnikov Alexandrovich bir bitiş piyehegen kördük bina onulak vakt sonlar bağlar. İnne kınan ebilden olak elbey turar. Ölüyor me canı beta gayak kehi kolu bura ölbü kehi değiller. Toğuhan ağaç kehini ölbüttere diyen bu suara şoba sargılarına bir tarafına ispiyeh hektar biter minöşet ödden ağaç kehine bir buldu. Kebil gün öse derigrer ki öse ağaç kehi bildi ben. Yeti kurduk hirayı. Ağı honça kehini hon targı buldum. Toğ tağını karabahan kehi. Hon tağdır beyler o tutçarı kehi lağ bitti hicablar. Yeti kurduk. Bu her ilaç bitçanlar butugar bir yakı hüddağ çağıl kaycanlar bağları bite. Olavara bu haldantan migalken Ivan Ivanovich diyen bu kığım kahırtka olak eder eddağıtten bäte kıttıha hıcıbıt kihi. Bu kihi kayağın dağını reportajlara kığım kahırtka beçettemit boluqtaqtır. Bu manı kolu bırak ödden görer kihi bula bite bula dihanıbın. Bihigi bir doydulaqtar bıt uçutallar bıt. Muçalığı çöydük biler canlar bu olanlar. Bu bir higitiye canlarıttan bar bıt hallatlar bıtın. Kören karayan, tıl bastan bir eren, tebiştenge jontan kallar bakka, idde hüccü bütterger, bir hüddağ mahtallaq çığlarının orbutta dihanı bıt. Eşkötün bu keniler, bällere hitinge, ulahanlık kıhamataklara bollar, o bir hige yol, muçalığı bilbet hallatlar biter eddağ, kaddaq çılgalan yaktara bite bollar. Bu kiniye ben Ivan Mikhailovich Pavlovka çorapçı mındagayıtın oluqtoğur ülbetçe kiniga patriçiske kiniga aptargar onna sabinap Nikolay Nikolayevich diyen bu marga olur bu törabit üyeskabit oskola hebidi şeyinen üleli hiccan heriye varan ölaktabit canlarga anan iniler keriyestargar anabitim. Ottan bu Ivan Mikhailovich Pavlov kıha Natalya Ivanovna beyate kapsiyaga. Otan Nikolay Nikolayevich aymaktarıttan ottan min beyim olurumun bahıla. Onun otta kenini prestebelaydi bollağım di. Kılgastık otta heti kurduk kapsiyak bunhap. Kini gatufuna. Bopuros beddakitine bopuros kayıp bettiyağım. Ebeligin otta jonlar bustu paydılara bulwa. Bu manna elbağati kirer boğla dihanıbın. Peter'ten kıtta, Istaray Rusat'tan kıtta, kıtta olurlar, Dokuskay'tan bağlar, Oskola olur boğa kirenler, işte olur boğlakta aktar diyanıbın. Onun elbaqqihi bağahanatın etere bulwa. Bu kinige hünnüne nere üle barbata, kendiki bu kinige kendi huryan biteren taharam baramın, bu bihige ölbet hallatlar bıt, uzvatka halgı heriyle henler, onna pametnikka köyen hurullu baka kalbıcınlar doğakbutun bulanıldım. Ağız ki hilağı bit. Bu mani bir hige bir bu pametnikka bir hurutlara hatamıt, üleni gita hata atıbıt bu olan baranca bu koronabıt kaçağı meheyden köyen kilbete. Bu indiki hurukbut otu bulara bulva. Bu Peter'ga var peresti vitelisti vabıt. Otu bir hige bu haka herin hıreye bolladı. Kinere turundağına bu bihiki toluru hoğuz informasyonu. 19 brigada jonnorun aksanın bul vakbutun höbe bite buğla diyemin tokuldağpın. Bir dilen ki yaka ulahanlık informasya berbetler. Min soybuğa kıttahay bulayını hurya hicibıtım. Allah baratın berbetler. Bir kihini ködda takına onatı bererler. İnne kütten Peter Allah doktora bet elbaq bağahan alaaqtara bit o bağahan alaaqtарын bäleri kapsiyaqtara istiyaqıt min onu hüddağın öýübün töhököner bunun ottan kömeyme bolar bollağım di.
Яйта курдук. Ксенофонт Васильевич Камахтал, даны капсетия калякпет. Салгы тылы берекпін бағарабын, чорапчылуғын болгур нехелеген мындағайы деребіне титтен Павлов Иван Михайлович Кыйхыгар, Наталья Ивановна Ноева. Пожалуйста. Ütüğününün Obastavullah tarihın kıttılahtarı Obastavullah Ksenofont Vasilyevich. Bihi ağabey Mihailovich Pavlov ağadaydı ulu seritin kıttılağa boyun uçutal sağa asısır ütüleğ uçutala Slava orden Полярная звезда орден кавалера ağadaydı ulu seritin кыттылахтарындык Оюнуская одна государственная премия лауреат. Ол курдук монументальный память книге. Маны таханан хүрбе книге автора. Бәйте сәри ханын ортотунан сылжыбыт болан сәри толанығыр оқтыбыт ытчат жаны аттарын аттатарға үгі сыратын бербіде. Иван Михайлович атын үйететіге биһиге мақталбыт мұңыра суық Ксенофонт Васильевичка. Ол күрдік кені ағабыт бар әрдағыне құс кәхиләқ бияқы кәлі әджібіті. Таттаттын ереті. Илмен көлге кыргығы туһунан материал қомыйы. Онтун жалоққа киллерен киниге тахатты. Жекыржек патриот кихебит ден сыналыбыт. Қанна сылжыбатағай, қомыян, иле көстүтелен, кепстетен, илменге тие барам, онна сырдықтан бурбут бойыннары үйететен, керестен қалы сәрге тұроран, төрөбіт дойдуларыттан борун көміс ұңлақтары әрілжен құтан. Кенегені ағаларан ие улахандық уядыяр. Биге ағабыт әхебет тұғынан сүрдәғ істенік сананақтан сұрылбыт. Үйерен долгуян тұран дирин мақталбын тердебін, доробай болын жан жағақ тұмынның ұғыры ұғыласпадын. Шөпчылан Климент Васильевичка жекергенер әтәңге болуыны вағарабын. Өсі де үрдік сетихіне жолы сұргыны. Кыға. Наталья Ивановна сиеннері қосиеннері. Аны Виктория Ивановна дия. Ütü gününden Ksenofont Vasilyevich bu yürüyüler terehen kıttılaktıra. Bugün Natalya Ivanovna'nın Bolgur Neheligitten kıttıları bud. Мен Виктория Ивановна Пермякова, amma orta skolatın direktörü bolabı. Ondan jıl konu kağın istihanayı kırdıktağını bu ağadı doğu seritin kıttılaktıra. Gün ayı köğüren helder olus komoltolaq. Уһун үелэхтерере билген бие ортогулар барлар. Онтон хобу Ксенофонт Васильевич кинигетин курдук кинигелер. Бу биеге кен туттар, кумус туттар жонлор бутун аттарын үйететерге, үйнер көлөне ычакка үтүга керага уһуярга, хүнер тустарынан билерге олус надылах ден саналыбыт. Оннотон бу авторга бүгүнкү терехин кыттылаактыргар бу хүрдәк дерин болталаах терехинге бийини ыңыран кытындарбыттар макталбын тиертебит. Онтон бу биһиги Иван Михайлович бит бәйте учутал болан огону ычыты итиге үйретиге үйетін тухары үлелебите. Кенники бу кырдыр сахыгар пенсияга да таккан олорон оголорго, учуталларга, улус бары керилтелергер үйрәктәһин гетигер хүрдәк көмөлөк киһи эте. Онтон Иван Михайлович атынан тубихи улус бутыгар үгүс элбэх терәһиннәр ытыллалар, ол курдук кини туһунан кини атынан агылар, кини бәйте идея бирбит боевой действиялар реконструкциялара, военно-спортивный ойнулар, кини
идеятынан албанат сквера эти барыта Иван Михайлович бит өтө холбурунан болар. Онтон бигеттон бу билиңе үлеги камсы сылчар жон Иван Михайлович курдукотон боларга үлегирге улохолорго тугуланан күнүн айы үлеги камсы сылчар. Өсө түгүл бука барыгытыгар керенияр саргыла жылына истиңе кадда болун доровай болун бахыбалыр. Мактал салгыларын эбит. Тартыл бериллер Хотугулу илинне Федеральный университет магистрыгар Петров Ариан Борисовичка. Алгысчет Арый Ан. Хевяська бар, да? Ариан Борисович. Каян кидбак колоробун дигрете. Салдыр баран ияққа. Чурапчиттан Наталья Гаврилевна Захарова. Обслуживание отделом библиографыгар Саха Республикатын культуратын түйгуна Россия журналистларын союзун членигер тылы верех бітін барабыт. Наталья Гаврилевна. Ütüyükününen бастасан туран бу куяр ситиминен республикабыт край ветәчиләрен, жоһун мааны жоннорун, онна библиотекаларын тимпит, нурба кин библиотекатын бары ләттәргәр, онна бу илмен көлгә киниге актырыгар, Ксенофон Васильевичка чурапчылар актырыттан итистин әгәрдәбитин, онна макталбытын телдебит. Илмен көлгә киниге эпиттерин курдук, Илмен көлгә Корсунлук сәриләспит байыз, Корсун сәрихет, Николай Николаевич Савиновка, онна биги бир дойдулак пытыгар, ытыктыр бастыр кейбитигер, ага дойдулу сәритик гыттылагар Иван Михайлович Павлов, канаммыт кейнер сырды керестеригер. Оны биги чурапчылар бу Ксенофон Васильевичка сүддән мактанабыт, бу биги кен туттар кейбитин, кина атын үетитен, бу киниге киник сырды керегер анамытыгар. Илмен көлге киһеттен этегеле бу илмен туһунан усуран дайымнылары актылары да анна долгуй бака акпат. Иван Михайлович туһун кыха ирдәшиде кәпсәтте. Мен кыртык эме биленнәрәфин барабын. Кини 1901 сыллакка 90 күнүгәр болгон хелегәттәрәбитте. Олата бу ыйттан ордук кеминен беги бу бастыр кен туттар киһибит 100 сахын билетибит. Оннотан бияқал успутер эме улахан буландар баллар. Онны булланы Иван Михайлович оттан те кыха ханны сирелеспитин кәпсәбәтте. Оны мен кратыксы да тәфин барабын. Кини Курскай дугатагы Курскай тогай кыргытыгар Литваны баскалаһыңга онны серийне илинге Пруссияга тимтәбитте. Кини була сүрбәк кис кайшар бригада тигәр кыттыбыта. Кини 1996 сыллакка сериттен эргиллән кәләм баран бу сериге кыттыбы саха саллаттарын үетитиге, кинилер корсун суалларын, бой суалларын эдер чакетедиге элбе олени иппыта. Ол коду кениттердотун такса кинигени хуриббыта, ол орттон сүрбе 9 киниге бу ага дойду угу серитин тематыгар ананар. Мен Ксенофон Васильевич бу илмен көлгеден киниге тыттан ақтым. Ағам барамын бу түрт эдер сааттан 1907 сыллаққа Силянская гүйені сылжан студияны сылжан, етін үтче мәқсінің көрсін, кini кітті көпсетейттен, білмен көй күрді қырықта қырғыға, әлбақ сақа саллата қыдылбыттарын, онына уға тен біттен туына интерес, бұл манна чинчиер үйетер интерес кенеқа, ол бұғатын әдер олға олонды келбі бұлақтақтен қайдарынаға келдім, онына болағына, бігі болағына сақа саллаттарын, қорсын бой суалларын, кине хайдак сәрелеспиттерин туынан син әлбақ кинге тағысты, әлбағы біләбет. Онтан болағанда кинер хайдак күрдік бұ байынны лағырға, байынны үйерағы, тығырақын байынны үйерақы верембіттерін. Хайдак құды ачыптағыны, қоргүйуыны дебікке дылы, онына бұтынныны, онтан әлбақ ки ол лағырға өлбетін туынан бұ Ксенофон Васильевич түрі жиннақ фактор ғыл оғыран, түрі бұ кияға
тагатилаактик отобу не төрүт бу сахасаллаты сериге кирелигиттен гара каттар көрсүбүтүн туһунан кини сүддэх итагатилаактик сурубутун отон бертүрт итаган туран аактым деканада мен боллана манна бу кинени агаларын билер фамилиялар генеме күрсөнааган ол куддук Таников Семен Игнатьевичтен вехебликтен төрүттәк саллаттыгынан аттылар бу Таниковтардан бияхаме билер фамилия кини уалла Адам Семенович Таниковтен СССР көңүл тустууга СССР бодун мастера чаны предприниматель чурапчык олар бу таратта бу Холобрик Стефан Васильевич кенники бу елмен көлтугунан сурер боллана холору мен кинехти Адам Семенович телефонун энде берекпинсин бу кинекте связьте якынсин онтон 19 сүйяга эме бу кенники улаган нада болду ден кепсибин 19 кайя бригада гер сулус палабыт бу кыттыбыт елмен көлкуду 40-40 кыттан тоққа кына ордан тиен беллиңе тиен рестапка бетин атын солун суруйбут Фудов Николай Николаевичтен ки. Тухунан этепин барабын бу ки кыха Сахарадиятыгар Сахарадиятын режиссера Фудова Анна Николаевна ден. Onu bağır emeğe bu lağırın adı bolu den tekinlik efsibin. Onu tege manna bibliotekardar igin bağlarının sivesten bu tospa kayher brigadetiger sulus palabıt manna kıttıbıt saha suriyarçıların kıratık sıddatakın barabın ol kurduk südde biriz kayher brigadetiger saha narodный suriyarçıta Vasiliy Sergeyevich Solovyov bala batırtık cibita. Kini saskı cibardar uhuktu denarmanların Otton saqtallaq birta söbilen aqpıta. Man tahnan talannaq lirik poet Alexey Spiridonovich Brodnikov südduspa qayhar besil jibita. Bu kini bollağına tahdanı tekirkta qırgıharıtlar südde aşugay ki uyan kutun tutar qanuru suriyan narutuar xallar bita kini sniper ete. Onda bollağına bu kini rıyalar kini qanurga tördonça Jon Serge söbilen ıllir ıratı sırılıfta. Eti kudduk ottan ehyakı katık informasiya beribin. Kisnafon Vasilyevich beyte epite biligin. Min sağanı istiyafın barabin diyen sırağını edbatiler kirektire diyen onun teti bilir gitiyer kıra informasiya beribin. Bu bugünkü terehen kıtılaqtırgar bazılargar maqtanabın. Bu kudduk jüye terehenge kıtılar buttan sübdağın verebin. Onda Kisnafon Vasilyevich'ka bu bihigi ken tuttar kihibet. Ivay Mikhailovich tuğunamanı südder şüdaktılıkkar bihe maqtanabıt. Bihi kinnattan bihi bibliotekalar biler etibit bihe kolebite süddağın kümlühörü. Eti kıhıp ete kini Полярная звезда орден кавалера. Онна Платон Алексей Савинский атынан государственный премия лауреаты Балугур чурапчылыстарын бачыттағылықтаға. Барғытыгар мақтал болын, особенно мақтанабын Кристофон Васильевичке әтәңе дұрова сылден. Сарғылақ саңа жылы бар әрел санарлақ көрсеу қайын. Онны бұл әтәгілік баған жүгея соқ болбат дебік әділі. Бұл көяр сетімінніңе бұл мандық тәрәңе кіттан. Бұл мандық нүрбі жүгей жонларын көрен. Кей сүддағын үйерер, барғытығар үтені керені бағарабын. Наталья Гавриловна мақтал, үтетілерін ген, салғы барын ехебет. Технический маматтықтар көстерлер қолбұқпыт өсідағаны салғы барын ехебет. Тылы веребін Санкт-Петербурга бар саха серен представительствотыдан Салаячы Кравцов Юрий Николаевич, Петров Евгений Михайлович Кралов. Күнді презентация, күнді бірді дуақтар үте күннен. Мен атым Петров Евгений Михайлович, мен паспредствоға социальный вопростарынан директорнабын. Юрий Николаевич білен отпуска асыл жар. Увастоваллах Антонина Афанасьевна, увастоваллах Владимир Михайлович, увастоваллах Ксенофонт Васильевич.
bu mandık ulaqan terəhin tahımnaq terəhinə ıngırkıtın ihin ulaqan maqtalı terdebit. Kıcıktı bayıl ulu köy юбилея sürün tema. Onu olan hite Ksenofon Vasilyevich manna gelen hite ilmin kölge behitini kıttası cihan behitini hannaların hiteren herge turur buta olus çürece qab. Kini olanı 2-nji hübesılga fevral olunyoyga bihigini kıtta bihi barasıtının yine erdde baran bir duyulan Ağustos Mikhailova kıtta baran бәйті күйінен herge turur buta. Вот. А так, это ilmin историятын кыдыкты вандык өйдөтөккө укаттан Советский Союз комиттен хака эне отоктора турурсан үйрөтен Дакастан кыдыкты хака историятыгар улахан трагической страница билеттен эти старый Руса Шимск тен трассага 6 жылдарга памятный знак турur буттара. Ол кенне офсанан хите кыргыгы кыттылары бәйләре даганы келе хиҗан кыҗыкты хите бигон сыларга һәрге бәйләре турur буттара дигән Ксенофон Васильевич бияка кеп сәбәте. Атон ол хартскалары ин баллар ол Сергега бара хиҗбуҗан Петербургга вернә сылҗбуҗан студент Советский Союз кемегәр онна хиҗан кыҗыкты сүгүриер сир онсту тетилер. Ол кенне бу 2000 жылга Игорь Немохов, народный сурьячы инициативатынан, Михаил Николаев, бастыгы президент быһарытынан, паспредства жаһиятынан терәһеннән Матвей Мучин паспред теребитнән хитнә улахан памятник турылы бута. Урха костюлях 295 октут солдаттар кыдыкты улахан монумент братская могилага турулута. Ол кеңне хите тох памятниктер болбакка кыдыкты ученыйдар, чинчиячылар, сурьячылар үлелере олус солтала той тахындар кыдыкты ванды ки холтотох чизин кинилер хатан Дагастан индик тахамга тахарбыттара. Ол памятник турулутун кенеттен народный сурьячы Игорь Немохов илмен үрдүгөр повесть хурбута, ол повестинан кина холлубута. Журавли над илменемде. Хите искусствоны өттүгөр, хите историческое событиялары үйетип биттере. Онна билейин кыдыкты хите биһиге Сахаевтан Хиджерджон жертвата бияка кыдыкты үйетилинне. Хитүле салхана турар 2016 жылга хити устрика денге хити ураха жүнна памятник тагар herge турар улубута Павлов Золотые пути денки проектынан устрика октавторга мактал курдук турар бута. 2005 жылга Антон хите Ксенофон Васильев bir de duantıkta gelen bihikinin körüspüppüt Peterburg'a. Onutun bunların barkın körderen kayan Старая Руса Наговское поселение Джалтатын кытыс бәстәһен үппүт. Ол көнтен февральга хите улахан делегацияны иҗән Игорь Немохов табличкатын ахырга улахан мероприятие үппүт. Онны буланыр серге ахылы тәме болбута паспреста тойно сунтар улугун баалыга баран кыттыны буттара. Быйыл, конечно, только коронавирус деген ограничениялар бар булан хүрдә хәлбәк мероприятие оңлотага. Аңарда Сахарин улустарыттан, районнарыттан 3-4 делегация келектәте. Тохола бурында Михаил Владимирович олорор кырбытым чырапчы осколата кырдыктаты.
уже bir manna оборудование bilimden ketehe cıpıt. Olup bir teher deli erimeplik. Dolayı xanar poiskovi bile surağa hokup bir canları poiskovi üle buluğun söp. Kolabur xanlara xonun gohtan satır kihine kim dana haydaqna arxiv kadan xan tuğdu kanan hatan bulbat. Ardız poiskovikler onu kötü oyunlar. Atım bilenler o ki jılgatın baharlar. Олени сахарinin çıta onu kıttara naha simbolичне это onu anıskı hılga ehil de hatan kıldı gen olus erinevit. Olganan bollar hedi koronavirüs bu butun dehen bayıl dehige ulu kayı menfaatlerini ıpıpıt. 9 mayga manna olur otuptan taksa hedi veteranlarıgar Saha serin yılda kanattan medalleri tutar buput. Oton, конечно, ol John Üksün blokadını Leningrad'a doktora blokadı kemiger oğu ettiler. Oken avgusta Горохов чен ите спортивный энтузиаст, спортсмен кигелен улхан бая мероприятие он бута. Кине боланар сылы легкоатлетическая командана агалам. Вокруг меня легкоатлетический пробег он бута. 206 километр sürenler hasta gün 200 gün sürenler Россия bütün вниманиятын буттара кыдыкты улахан мероприятие бол бутта же кахап. Хити мероприятияны аңызкы хылларга традиционный урокка хаптен идея кирбите. Оны оланар Сахалин оқтақтара спортсменлара, Новгород спортсменлара өйөктөрөден эренебит. Хити Новгород деген эренеден болбакка хити битва за Ленинград тен улахан историческое событие Петербурга бейтигер Ленинградская областка, Новгородская областка, оны билинги Псковская областка болбут кыргызлар киреллер. Оны оланыр бу сентябрьга Псковская областка Пустошка денсерге або торговкин денкиге лейтенант Сахарин өлөкметтен жерке ата Братская могилага аты сурулута. Оны ола кинлер аймактары келбиттері, оны бігі баран кіттіс бұппыт, оны Псковская область жағалтатын кітті білсі өппіт, оны хидіне Псковская область кәме үйететі үлеті барыға ден тұры бұппыт. Ксенфон Васильевич, конечно, то күдікті сылла құруқтақ кейі болын хидіне кулахан солталақ herge turunu hatan ordu bihi kine xadak kalaran kamela sata bappat ona atın elbaq ki Novgorodka var terlikteler John aymaq kömüls bittere bihi olanlar iti ilmin kölge sılayı fevralga iti kırgıhı bolbut günüger hürbehüs günüge Улахан бьён киһилаах делегацияны, спортсменнары, студенттары, ветераннары, Саха диаспортын илже тоққа эти памятниктары памяттарга сылжатчыбыт. Онна май ыйга кыйы күнүгер 2 выезд оңоллар это. Быйыл эти майга выезд болбутага олен сентябрьга 3 сентября, день окончания Второй мировой войны, день мне Юдбек Хилахта Воллар, эме делегация Волам Барбуппат, Сахамин Афанасьев, министр Кыттыны Бута, студенттар, ветераннар, он диаспора активисттары. Оланар бегейте сахларга, саха сиргер памятный сирдери көрбүппүт, хебекки урбуппут, онна сергега Хите Ксенфон Васильевич туру бут сергетегер эмен сылжыппыт, касаевпыт, ол кенебилетин туһунан, онна делегация кыттылактара, нахастымыттара, оннан тергавиттери. Отобосана такка хите үетипи үлете кыдипте хите Советский Союз сағылыктан билегенген жели бара турар,
Билиңе данныйдарынан 2561 киһи оқтуыта ден әтелілер. Хите боланар битва за Ленинград ден хите Элбах областарға болбут кыргыһыларга оқтуыт сақайытта жон ақсана оннук ден ақсылы хеджер. Билиген боланар биге студенттары кытта тоқ электронный база болбут. Хите обведенный база данных мемориал архивтарын электронна обработкалан бир улахан спихек оңолмута. Ол спихек хамы солтата ден тугуй. Ол спихекке боланыр билиңе канны көмүлле хатар районнара хурлуктара. Той ханар книга памятка даганы, ол обыды мемориалга даганы барыта урукку данныйдар жыллар. Ленинградская область ден хурулу хеджер, Псковская область билиңи Псковская область көмүлле хатар ки Ленинградская область көмүлле хатар ден хурулу бут холобур. Onu bilbet ki kadar tahtan bete öden bulbat. Derevneler attır vardı onları bittara. Horok derevneler hoktar dağını. Olin hitevleni gusasını organ ebehetine hinik sistemine bürokratiski onların öyger tirerdiyaktak. Bilingi ol jon aymaktara eveter istorini öter jon hitispihege olan hatan tuttan ol hilderge hıcciyalan hep boluktak. Ол списогі маннык обработкалматын кеннеттен уже 230-тан тақса хақиқаттан жер кеге аты көмүтө. Ол 230 кеге ханнык техникаларга соқ, ханнык спихектерге кибақады. Конечно, бар кинелер аймақтар белгілері болу. Онна оқтан хаталдарден Ленинград анныгар, но официальный списоктерге кинегелерге иген хоқ. Олини бу биле бит халканы турар. Ходору сайт петигер эбехетин аны тахарыппыт. Ол спихекер болбакка потом билигин ол жон көмүлләһе терхиддере билиңер районнарынан банкоматтар юрисдикцияларын арартамыт. Паспортаттан структуры таппыт. Массовая именно он биддики или симфонизация шепетин курдук биддики болбакка спихектеринен сылы спихектеринен Холгород Псковская 500 киден боланы, ол 500 киһи ата онны барылдан баһалысты дервекелер канна хатылгын уточняйдан хуруйун бияхаден хурук үтәппет. Аттыра могилаларга хоккуланыр, эбәһәкинне ол памятниктерге, памятник плиталарга хуруйун ден сурук белимни сылжабыт. Оны, конечно, ол даныйдар бүтәһәгә, һәм бүтәһәгә ите Калашников ен ден киһилин кәсәппет. Кинеп питәк дикте. Хитүле каһынды үппәт, хитүле нар салганы турыкта, атын жоннор саңа даныйдар барта хинник атулса улахан үле бара турыкта сен бетине кая бите Калашников. Атын офсаран эти Новгородская область ол тохтора эти Нагорское поселение Бахлыга Бучаски, он ол деревня ол тохтора кадикты хаха серен тенхеджер жону нар үчгейдик көрсөллөр биһиги делегациялар бутун нар көрсөллөр сыртын алалар мероприятиялары ыталлар кадикты хите Новгородская область ол тохторун өбүлө хох көмөтө хох хитүлө кадикты толоруде толорутук ытылдар хатан жиркых соқ болу эте. Ксеногон Васильевич кинигете, онна хити туролу сергеде кадикты биһиги үле битигер эдебинник курдук, көмө курдук, анскыларга эбехатилне мероприятияларга бараларга туттуллар болуга ден буланныбы. Тойле таккандар киһи өйө ханата да маннык историяны опсай кынан кебер. Боростой кыныр. Упрощается история. Хаһам багаран. Аны булганыр хинник Ксенофон Васильевич курдук чинчиячилер, исследовательлер, энтузиасттар үлелере ол оннук боростой историяны боростойдук та куйдагыны боккыныкта эдеречети үрдүктар история хинник боростой оннук эбехатны хакалар эле нучалар эле кытыттар инжел ден өдөбүл хокпокта. Аны бихилеп, конечно, хакарин олтактарайын бихинник
бир республикага бир ропутугар улахан солталах события теген көтөрүлбүтэ наха үчүгө наха важный яка. Кратык тоғыз долгуйдум. Олганан баран эсебидде мактанабын. Оны келер hem саңа жылынан ягар делибин. Бахыва. Евгений Михайлович мактал сүрдән тирехине илмнери болла. Салгы эме Санкт-Петербургтан тылыберих барабын Гаврил Афанасьевич Троевка. Гаврил Афанасьевич. Так. Дальше. Парабат тылы беребен Санкт-Петербург колохтаугар Жокускайдагы Илмен үрдүнен Туриялар скверин салайын туттарбыт Атласов Николай Петровичка. Николай Петрович. Ийләду. Алло. Иһилләгәт. Итә көннән сакам серин жона. Бу конференция кыттылактарын барагытын агаддалибен. Онна бу сака сиригер бу мемориал тутутугар бастан сагалыр бар мияка сака боюттара түлбер киреннер эппиттере бу бияка сакабыт сириге жокуска куракка бияка аналлах туактаганы суак туту суак теннер. Оны мен жокуска куракка именска ул саулар бутум ол кемге. Оны олоран барамын түл түһәтакпіне мияка сака боюттара илмен көргөбүт боюттар куттара киреннер инниктебиттере. Оны истен барамын сасыда туран кергенмер Ирина Панасьевнага кепсәбитим. Онна bir голор бут ыксатаварыс бар Кириллин Анатолий Анатольевичка кепсәбитим. Оны кинлер өйәннер беги общественный фонд терибиппит. Ол общественный фонд териян бараммыт тутубутун сагалааппыт. Ол тутубутугар нахат бек мистика да бар эте. Онна бейс сурук суруян киллердак битне тоқ партиялителер бар көмөлөспүттере. Даже пенсионердар пенсияларын агылым берелер эте. Бәдере көмөлөспүттере, краскалабыттара, студенттер көмөлөспүттере, онна атында үләттер көмөлөспүттере. Онан бу туту народный туту эте дибим мен. Бу бастыкы туту диханыбын сакасеригер манат көмөлөспүттөннөр бум бараларын аттары сооллара бу мемориалга барта сурулан турар. Onu kas piddi kalbit barbıkeyi barta şütükörör, ister. Onu bu memorialı tutan ikiti hince bir sallaka tutan büteren baramıt. Min bu Sankt Petersburg gollar öğretim. Onu ikiti hince altı hallaka hakayriger baramın süren köten dokümenlerin turorsan elbak bayı potpes komuyan süren köten Jokuska kurat balansga tuttar bete. Ol tuttara bar bu sakaseriger nahal bak paminnik tuttarılı bitete. Onu min soğuller ete. Bu tuğuk bol bu kihini esse memorial tuttarağın esse beğen süren köten bu dokümenün ottara hıccağın cebitteriger ondan bu nahal bak paminnik tutullu bittanı kim damanlık süren dokümenün oralik killer ete. Ondan bilgin min oğul butum kennetten bilgin kurat balansı tuttar bıppıt. Ol balansı tut onne ganan bilgin Saysarskoy okuruk balansı turar onan körü isti otun köhün karın küddehine körü testite barata kinler ilileri sıccar onan bihe tutullubut haka boyuturur tutullubut pamitnik bilgin dağını körüge istige bara turar. Onan bu bastan bu Sedakatan etimete bu Senapon Vasilyevi min bastan bu ilmen kölge körsübütüm
Мен қаханда күрбетақ кейім болар. Оны көрсен наха шүддік кепсетен. Кені боллағана өттөннен ехем автобуска наха шүддік bu inmen köl tuhunan kiniga suryenlerin tuhunan kepsebite. Onu min kini össe kiniga taharih takpın jen bahanatını tereter. Onu bu sponsorları bulanmın, kömülehçüleri bulanmın kiniga taharih takpın jirete. Onu min naha sergi istibitim. Onu bu sergi turoddu bitti bite. Onu bu saka jona bolar bıhıtınan bihiki bu saka boyutlara ergillen kalem baranlar tırnak halbıt sediga kıttıbıt saka boyutlara tırnak kalem baranlar bu bastan turobut hergelere uzun namno sullan soğuk bolbutun ol nestetigar bu Sinapon Vasilyevich sergi turobutugar nahavir bütün ondan bu sayın Saka sürüktere barbıttarıgar kalbitterigar onna inmen kölge bihe barahad yapıt. Ol onna barahad dammıt. Ol kinler turobut sergelerge sıd yapıt. Ol sergelerge sıddan baran min naha astımıtım. Kinler iş süragıttan bu Sinapon Vasilyevich saka kihite uranka sakata bolan manlık izduhala hakalı ettek sinnek kihi bolan manlık naha şey sugu sergene turo bütçemin naha astımıtım. Onun astınan baramın bu iskiberge bege bu troyep kalem biheka kinigatin ködür bite o kinigatin ködür bitin kanitten bihi kergeminen sübelhan baramıt manlık jen bagasan alapıt saka sergete töhe dağını üyeler bolbatak mas bolan kaham bağıra sullar. Onun bu bihi saka dericata gar anallah. Onu saka edericata kuruk manlık tergeni turora tuddunlar. Jemin bagasan alakpın. Olihin bu saka serigetten jona bolar bu bihitinan bihigi bu serge turbut seriger össe iskiber tutardu, memorialdo tutar kihi bolara bollar naha şöy bolu tejen bagahan alakpıt. Kergeminen Irina Fanasyalanılığın Николай Петрович, саңар ақсан қалды. Organizator. Araran kastede. Ararda böyle. Bakay. Aradda da. Kelen turar bargı. Barbın da. Ona min bollağına bagasanam jen bu tuğ seri bu inmen kölgöl büt saka boyuttara tuğ galaba nehli galabalara ulus galabalara bu saka boyuttara kıttıbıt uluslardan kıttıbıt onlar bu Aysel Nikolaevich Kasturuk killerenler bu Ağvan sıllah kinler ölbüt sıllargar ağvan sıla anı 3 yıldan boluğa ol sılgadılı memorial dus kiver tutar kihi onna kıttıbıt herillespit saka boyutların bartın attırın inne suryer ki naha şöy bolu tejen bagahan alakpın ol bagahan abın bu etebin onna bu bagasanam denesse sağımboların bıhıtınan saka idelaktunlara, oyuttara, udağanlara biligin elbetiler. Olar bu inmen kölge kalenler köddühen attahan inmen köl kök bellök atıttan köddühenler bu saka boyutların kutların ondakinler kömüllü betek uğuqtarın kök bellökten köddühen kinni kök bellök inmen köle kök bellök taharan
kıtıl kök bolluk taharan bu kıtılga taharan beddagına ol kinler uňoqtarın bu sakabıt seriger inmen kölge ölböt sakaboyttar tutulubut memorialga inmen ulusa tura memorial gidden nünnerdi sanıbın onu bartın iti bartakıllar sol cihanıbın min onan bollağına bu sakabıt pravitestyvataya kinler öýüllere bollar bu memorial össebi inmen kölge bu herge turbut seriger attara suullara barta surullargar min bagasanabın etebin. Onna bargıtığın bu sakaserin oluktaaqtırın, ona konferensiya kıttılaqtırın, bu kalenni her oğuz sılınan, sakajon obolar bu pıhıtınan, bargıtın kalenni her sangadılnan bu eğaddalibin, bağarabın bargıtın, kuruk, öbügeler git, göreste hırıttınlar, yollaq olun, onna kuruk vere kötasıldından bagasanabın etebin. Николай Петрович мактал Irak Санкт-Петербург гораттан биһиэҕэ кыттыспыкытыгар улахан мактал болар. Салгы биһиэхэ кыттыс. Так, Хивяске киирдэ Хотубулу илиңи Федеральный университет магистра Петров Ариан Борисович. Алгысчыт Арый Аан. Пожалуйста. Ариан Борисович, звук тыһиллибэт. Звук тыһиллибэт. Кэллигит да. Иллер аха. Eller bolla da. Ütüyor günüden bargıtım bu sakabıt sirin teyis tımdıydılar. Otomoran tımdıydılara gelen de satılan türer kemlere. Ümit çılpıt kılgan de hamı muğutan kılgan türer kemleri gel bu. Sehen ıyıgar. Bihigit de sepse. Organizatör. Bu kepsetemit. Üren kötün. Bir iki hanaga bu bihigi Snapund Vasilievich. Rahat inki koştu olur. Kayanlar, ütümenler bu kinige sürekten itiger ilmek bölgediğin bihigi seri talağını gör beylerin olaktarın, beylerin üstlerin küzakterin anan bir bit boyun saka olatların bu kesten bir kıyı ettiğin bir sılıgar. Çünkü koştan olur. Sanan barı olur obut. Onun bu ilmek bölgediğin kinige duyduğu berinilak bular sıl bildirildi bit kemiger. Onu kıyı settiğin bir sılın tuğlar bu sılın bihigi tümükten verebit. Bu sılga kamsık gemin sılın kemikler bu kisnapond Vasilievich krayı veretçi bit Bachottah bihigi Bachottah ulus Bachottah bir ağa bahalıga bolar krayı veretçi bir kihibit südü kihibit bolar. Onun bu kinder Uğuz Avgust Vissarionovich'tin beylerin bakanalarının entuziyastlarından bu yıl has artçı diğer kelehecen migin Avgust'ı var bakında diyen ıngara hecci bittara. Gelenler min sübe ama biremeyin Avgust barıqtağın kaçak siyerden tomdan kaçak manı todorulluqtağın toq programmatın kennitte dingin partin bitsinler bittere onu olağuramıt peki sübe ama biremit mandık kamıtın sirin tomun kamıtın partın yan ketten bir bit sübeler Organizatör atın ki henüz gönderen olur oğlum. Onun peki benim canlarım Kangalastan terüttəktər, doğusa olaqtır, betirip
Ариан Борисович дебин бем арый аан ден. Onun Kangalasta territory'da bastaki malcarlar, döyen arılar. Bugün yaktağıdır. Onun bu algıhından jarıkta bıt bihigi orta dayduga bu ıhıyak hıtar bıt kuarakka mannemiye ıhıyak hıtar bıt onun algıhından jarıkra bulamın bu Buların magistraturaga üyerenen bahala vistahı üyerenen sanabın, üyerekbin, emek çöçüktüm ki sanıbın. Onun bu üyden erer, ütüye manı, cammutun, bu beylerin et berinilahteri ger, sılları gar, berinilahterin toğulanlar, bir gerket edinler. Bu Konstantin Vasilyevich Avgust Vissarionovich'tin baranlar, köğülenler, bu sılı örök ötağanlar, öyün sanatın, örök ötağanlar, donlarga sergelerge bubanı brodu sılcar, ütüye manı sahanar otugar kinige belaktädiler. Onun bu kinigeni bihi varı ili bitiyer tutan olaramut, üyeren kötön, bu kinige diyen üyeler tuharı, kağlar, sana, tümüldübüt, kinige tabular. Onun kinigeni kehi iti Bibliye kurduk, kaham bağırar, gölünette gölüne, üyeler tuharı, üyetitilden, bu öydebül, bu ulu kıyıvıt, saha boyutların köcüstere, gücahtere, kıyüstere vaxtlara barda bu kinler öddere hanalara, metiriyetlere, gülüklere bardan öddebinlik kurduk. Bu gelir gölüde etcakka belak urdular, unlular diyen men sığınalıyım. Onun sığ kamsıkpı sıla bitüydüger, belge salgın kutanı güveninden bu rah dayanan Sibirskolara bud, Sankt-Peterburg'dan Sakaserin uluslarından baratından bu men katastıktan çorkuyalarabın diyakpinsep onun bargıtıgar üner sılga onu bu oğuz sılıgar bargıtıgar ütüye kere sanaları üstse dağını sitihildi betak sitihiderkit üstse eyyaka sitihille durduğun bu hamsıkka berinmekke gayet üst kukutun doğuk turluktağ ilçe sılcığın sahab olan sandaran kehip olan kilpeyen bu nürbatağı kin biblioteka lehitteriger Fyodor Grigorievich Sapronov atının nürbatağı kin biblioteka lehitteriger bu manlık kinige süraktan itin derehinin teripik ketiger eyyaka barkat yıl maktav bu ehegi ülaget emye sığınalanan ölütün tağını kerege, ütüyöge, sırdıkka, uguya torun diyemit bu bağahanamın alkıspın, anıpın gömürle. Maqtal istintillarıngın Arian Borisevichka etenge bolun. Samolyotlar utuu sugu gelen istiler ölü dübdürgene sak bıhılana diyen itini eteller bolu. Östök samolyotlar çıhıra allara surulan tüheller. Onna berege kıyan bombanı karsa sok tühereller. Ondan köl öttütten tönnen ihen igneris gınaat oto ahallar. Kihe bolur deri kazdı çasustata bombalatılar. Inırık köstüyede ölür tihak kahı. Bahırbıttar ığırınçıktara doğur tabarı sölüyde, sırdı karınga bolcahıda. Bahırbıttarı muska killerebit, onna sançaspıt bara. Tatta çörköğün kihite ölüxmeğa uçutallığı sılcan, seliğe ıngırıllı bir Inokentий Afanasьевич Vırdılin samolyottar tuktarынан içi kurduk kepsəbitem.
Салгы тыл берилер. Тарбахова Дарья Иннокентьевнаға республикатағы коррекциялы салбиячы директорыгар. Бахалыста. Үтөкүнен обастабыллах Ксенофон Васильевич, онна ытыктабыллах бүгүнгү терәһин кыттылахтара. Бары билербит курдук бу алжархайдах кыргыгы ханынан историяга суруллубута. Онна бу илмен көлге болбут кыргыгыга саха бойуттара корсуннук сирилеспиттере. Ол курдук мен бүгүн эһиэха кыратык сырдатан ахыгым бэм эһэм туһунан Иннокентий Афанасьевич Вардилин туһунан кылгастык кэпсиэхпин бағарабын. Иннокентий Афанасьевич Вардилин бээтэ 1916 сыллааққа 1919 күнүгер уркутунан жебегенен нехелегер билигин чөркөх нехелегер татты улугар төрөбүтэ. Онтон кини армияга 1902 сыллааққа өлөхмәгә учуталлы сылжан тоққа армияга ыңырыллар. Бу армияга тиен баран бастыкы белемненине біршет станцияга біршетке тиен онна күстәк белемненине ахар онна бу 19 кайһар бригада тигәр ылылан бу илмен көлгә сериге корсунлук кыттар. Манна кини Дарья Иннокентьевна звук кутыхилбет. Иһиллер да? Аха, келле. Бу Сүүс Jordan алта яһыннах миномету волокушаға соғаға жаллар. Онна сыбыты винтовкаларын сүгеннер, сүүс бейхон батронларын сүгеннер, жа 1900 Jordan үссыллаққа 91 күнігер бу 19 қайяр бригадеті аттанар. Манна әхән сұрыярынан бу қайяр бригадетігер сүдбе национальностар баллары тәдир. Бу сүрбе национальностар бары bir кихи курдук ототуспутунан сериге кирбитпит, bir кихи курдук бары корсумну кыргыз буппут ден сұрыяр. Бу манна бары хайхарынан баран истәхтәріне тоқтағаны от оттору көңілләбәттер әбет. Ағасқа тоққа бу муска баран ихәннер, бу оту оттонлар онноларын ығықтарын өйелерін ылан иһән бараннар маны тоқтан кардык сынянан ахаллар эбит. Онна ыстыктарынан ыланнар илмен көл муғын жөлүтә оқсоннор, оғыз курдук уланнар оннук үссенен кардык сынянан ылаллар эбит. Çünkü min hem beyde uçtal idelах bolan suruyarın, kanna sırıttar dağana bulkunotun idceheccan onna suruyarın sögülürebit. Onna kini suruyut butunan çünkü ede sana inge möltök ede barı tugara kateherdi, barı senebitin küsbütün barabakka çumpuran olur but diyen annikken kefsendir orada. Onna doktor bu tügenge kine algaska aray ıksallah ıksam kayar biriga kayardan sır kınan bekke türgenik ahner ki aspıtın oskar bide sirin amana saha kurduguttan sangara do sahagın do diyenin arar. On tukate ergille veren sahabın diyen ergille ver bide kör bide bu Afanasi kilingen Afanasi diyen bir dolara çöpkak kehide Prudetskaya Afanasi diyen. İki kustodiyalar bu kültürgenge ona kustodiyan baran eteller bigi bu östağık yapıt kıtat Afanasi diyen bile
çırtkaqqa tiydaqpitine kapsaymitin bu tügenten sağalıqpıt ilmeğe kapsibit kümmütü sanıqpıt diyen kustahan baran arxsallar. Qomo yok ehen Afanasi jetigar tiybetaga ilmen kölge ölöxtäbite. Ondan bu kırgıhı tuğunan nahan rıktık suruyar ki ağan uyadıyar oloq bu östök aviatsiyada kirerin bilgi bilbedak bittir. Ol kiren manna olxan anarbıt uga bıccanan kı xanınan ilmen köl ustubuta diyen nahan rıktık suruy buta kihiha oloq kihi sürağadan kirer. O kurduk hem bu ilmen kölge kırgıhan alban at üstepinnak ordinan nagaradılanmıda kendiki büden baran kendiki bu seri kendiki ilmen kölge keni ulhamdık baharar ondan salgı Latviyaga altız anardas tankavay polkaga aradis pulemyotчикка salgı sulus balır Onna Latviyaga sılcar kendiki serige Onna türden tınçı 904'den 5 yıllıkka Ulyanovska'ya verine heccan jeter keler. Manda men turardak buna keler da demonstratsiya ekrana diyen muramman. Manda eyha kırdık rolü kırdırargın butu onna. Elbette bitti. Keler? Keler da? Kolban kırıngırı? Aha. Man kındakna keler de yaha. Yaha kastırdu. Maka hoğ. Doktor kastırdı. Hoğ. Evet. Ona ondan ki zepçe. Bu bıyıl bullana bihigi bir ulhası hibityen bu kurduk bu doğ habitigar anan kiniga tahattar bukut bu uyagalarga sürpet ütüye attien seri kennetten Inakentiy Afanasiyevich sahatılın literaturatın nutçatılın onna literaturatın uçutulanan zabuğundan direktorinan örsıllarga tahta uluğugar ülelebite народ верегаритин туйгуна онна бете bu komünist общественный корреспонденттан ülelebite bu Öyle liseleri gar kini samay suruyar temata bete bu süraganen etinden kanınan sılcıvıt seriga sılcıvıt bolan örü bu seri temata gar bitirenleri ötıktan den nar bu uçaktarga bu temanı öre tutar ete. Onna meçerkakka bir samay birge üyeleneklerin seri bitiranların tuhunan kini bar erdekterine beylerin tıllarıttan surunan ılıqqa üyetitiyekka diyen sığılla kas biddilerin keriye sılcan biddi bitirenge biddi teterati surukkanan urukapisne materyallara halbıttara ontukların biligin bihigi ontan muzeyga bağlar onna bu kinigaga miye barıta kini ülelere kiren durallar. O kurduk eme bir ulakan üleler. Seritten gelen baran bir kız oğlanmıda ol bihigi iyebit Любовь Иннокентьевна Савина ден остол деннигер спорт мастера билеген эме үтүлэх учуттал остол деннигин тренера билеген таттылуугар боробул нехилегер олорор кини төт оголоннон хамайлаханнара мен онна бир оллахпыт үс биткиргаттар үс ол бир кыз онна 16 сенненен билеген Habit atın attata kini sırdık olurabot. Min bir Moskova ile lirkiye bıhıtınan bu bıyıl tühünce 900 tabu hetton
кыйыс сеттон 5 сылыгар анан чемодан памятиден hem тугунан чемодан хомойбутум ти роликка чөбөтө көрдөлөкпүн барбытым. Оннон ону керие сылжан оголорго кепсен кени тугунан сырдатан ону теңе тынна картыналар ден бедин хос сеннере болар булади кинер оньоннор илмен көлө турураннар эми хэбит атын аттатан үйетете сылжабыт. Эти курдук бу алжаркайдах сарикас бирди гыл анын тоңсуйбакка анданнан кирбите онтон билигин үтчаттар өйдүү саны сылжабыт онуре өйдөтөх бүтнө аспыт кеми биги уннубакка билинги кемге илжи сырыктакпытна сарсыны кеммис сардаңата сандары ден биге эреллэхбит. Она бу киниге тасыбыт Степан Васильевичка нахалханнык мактанабыт. Бу маннык кинигелер бар боллактарына биги син бир сырды турукпут, онна корсун бояттарбыт атын аттата турукпут. Барагатыгар мактал калени хер саңа жылынан. Мактал Дарьяна Кентьевнага этеңге болуң. Салгы бараны хебет. Бу улуу илмен көлге тыгынчы 904 сылга олунню хүрбөһүс күнүгер сырсырды 5 часка неместер тоһурдаргар түбэһэн аңардасты кыргыллыбыт 19 хүрбөһүс, онда хүрбөбирис ханьяр бригадалергер бар хас эмес сүүһүнэн саха муусабныгар барыылара үксүлere тыыннаахты тумнастан тогон да өлүүлere биһиги сахалар бүттүммүт иедээне алжар хаям. Бу иеден бүтүн үйелер да усталаргар саха аймак өйттен санатыттан умнуллубат, арахсан бербет, сүрах быар бааһы болат хаалара сылжара чакчы. Ден Татто районун баягатын кихите Егор Дмитриевич Андросов илмеңөл бүт убайын кыра хабырылла туһунан суруяргар санатын саха жонугар тухайын эппит. Салгы тыл бериллер Татто луһун культуратын музей онна памятниктары Микалгихгар Маргарита Рисовна Поповага. Маргарита Рисовна. Üçüncü gününden konferansiya kıttığılaqtara o naha üçüge ulaqan terähin oğulda turur Yurba bibliotekatın kenit terähininden onu bu Kısnafon Vasilyevich kenegete olaq учебник kurduk miça aqtı ondan bu kenege to ağa döydeheritin tuhunan kenegeler hurullularını manna kartalaq manna çöbaytık ki ağaların bisidile helor kuddukun dönden kelengen kattan ağan bu öyyokun söp iti kartalarga bir hücuma qaydak kirenler kırgıldı bittara olaq çakça qaraqqar kösten keler. Bu bastakıcı kırgıhıların künüger hübbehüs yılla kıttı bitler var mayor petokol patçuata var onunla iki tıhınca 719 hübbektis onaqsız 14 batalyonlar kibitleritten bastakıcı günleriger tıhınca hette hüs hette 15 kihi kırgıldı bita diyen. Bu acakaylıqan sıpırah eti higer tühese kabarı bildiğimiz. Ondan ilmen köy yetin tokarıhim bir sakalır köbülü bitsidere diyen bihe bulurun 90'dan sağalamı bu ağadoyda heritin kemeger ulaqan kırgıhıları gakıttı bıcanlar butugar kahıqqa stranitsaları tahar buput o tümügünen ottan biligin planşettir oğullah jallar ondan bu kıyı 15 sılın karşı elbaq nehelekterge jön beytin bağahanatından abilistar, stellalar, memoriallar, onu kinigeler, o keminäge kokostar kaydoqlular bitterin tuhunan kinigeler, onu aymağılan barbıjonlar tustlarından bu ağaya konuqtağı temiye bayballıkaptar tustlarına, edaybanıraptar tustlarından kinige prezentasyonuna buluput. Iti bilgin kösten asput budulun nekince Fanasiyevich aymaqtan 9 kihi barbıtıttan 3 kihi ergilden kelbide. Onun ağır deherite koramnyutta küllüğüne diyeri takkat durar. Töhülak tağını verettak bitine onunla bilini ıçat öyden bu mana kasıhan
чакчы исторической тахарылар боллар ол хашуй болута. Оти Евгений Петров выступлениятын хиттим Санкт-Петербургтан он эти сайка янарын наха күтүөкпүт бихижоннор бутун өстөдө көддүгү жабыт быйылгы жыллаакка бу сурага оксуппуттер битигер бияка агары дехилитигер тыгынчы хетте хүстен такка киһи кытып боллагана 506 нагыс киһибит сурага оксуппутуна меджар ол 506 нагыс киһибиттен бысылга сүстен такка киһини булдубут онтукайбыт отети интернетнен военный архивтар ахылланнар оннан через булду тенненен онтукайбы бэбит улуспут сайтыгар янан турар. Тугу булуппутун тугуңар буппутун барытын улуспут сайтыгар оңора хыджабыт билигин үлө фуронугар кыттыбыттар бытын чоокпайды хыджабыт онну кыттын үлөбет индик бара турар быһыгар мен тааттылуун ветерандерин советин председателебин олихин үлөбитин ол өттүгереме күчкө зытабыт. Оннуттан бу пандемия мэхиддээбе таа боллар быйыл хайын нахалбак бады кели бар болуктаагате солдаттар бою сиддерине бара келиктак эрие турар. Онтон бу киниге Zoom барда. Связь хүтэ-хүтэ-келер. Киниге исқоханы наха дерин төһө багары веретияккаһып, оннуттан осколага учебникте быһытнан веретияккаһып, агады дехилитин камытын туһуна. Историк учуталлар веретеннер бэбит олор буту тиим-тиегіне тиедделлері боллар. Наха шугай учебник кинеге таққы біттемін. Ксенофон Васильевичка мақтанабын. Кенем яха эрик битигер бу кинегени сеңәрәммен оттон олар қылды тоғыстемін. Бұта инені мүнөттехін балатча ақтып. Мұнаттар кинеге олар этергелі деріңіз қоғанлақ, онна ұтчаққа олар учебник дейханыбын. Оты Ксенофон Васильевичка иннек үлағар еті жондан нахал бағаттелер бағаханаларын. Оннаттан ити илмен көбге кыджыктаганы бихи жомму төрбүктеригер ити сергени тула ыстыллан холлары боллар жондар бутааттара барата кирире боллар төһөлөк улахан жондар бутугор өйдөбүлөң урватибити итинне правительство токпар улус администрациялары барата кытталлары боллар сүнкен кылаты килдегитибит онна хамай элбек сертвебит болбу сире илмен көл онна бихи жомму тугор итинне көйдөбүнүк турара олак нада диханыбын. Онуттан бағарабын Ксенофон Васильевичка индикетин өссө дағаны үчүгэй эмнелары тахары тур. Бу үлягын олақ мүччүрүтүлэ бағаран тухары үрді тур. Кытанық дробияны өссө индики сайдылары бағарабын. Мақтал Маргарита Рисовнаға этеңе олу. Салгы бихеха кыттыста Дечковский Михаил Владимирович, чурапчытағы Иван Михайлович Павлов, атынан оскола директора. Кекехенен Таваллах Ксенофон Васильевич бары бұл жағал күттілақтыра ең 2-тенче сөйбек бір саңа сылынан еті істенеғатты болдым. Мен bu Иван Михайлович Павлов атынан жүрекçi orta skolatın direktörübün. Иван Михайлович атайı biz skolatı öğreki teyince 10 yıllarda ulus munyağınca alınan eğerinde durar. Bu Иван Михайлович kısa yıllarda kendi bu boyutları yöneticiye olmadı diyorsun. Onunla yöneticiye bu Uluska Respublikaga olmadı diyorsun varsın sıralar bu beyaz kolavutular kendi ataylarından durar. Onun bilgi daha kim tuttabı Иван Михайлович atından bilgi Moskova'da abi Popolotnikara Köyü Müzeyin filiali var. Иван Михайлович kendi dokumentarlar, monografiya, fiziska dokumentarlar olur. Muzeyde akbet onunla yönetmen deputatı Semel Ivanoviç Nikitin bu müzeyi görevliler karaya öyledir. Ben bu bugün bir gün için pasayla
федеральное представительство Евгений бигере хөддән итеп күпүтүләр биден такып булу бигә тосыллакка мен 12 илмен көлгә старар булса бара диюппын. Мана Котгулу элен фронт музейга старар булса һәҗҗән Устриякага һәҗҗән Олохтафтыр гыттыркырчан мана бу бас бигә Санкт-Петербургда бас пресс-служба представителя кара мана бигә көрсәт bu gezi beğençetinden kıttan hüdde kömüne olmuştur ondan mandan bu tükenine tuğanan geçe tüken mahtanın ondan beyni bu payız kovayı ulağa bu karada girgunan heveslenmek bilepetin olan sonraki olararı soranmak biletepetin komuya kayın tabindirepet kötü kayam katmaka kalmışput naha etmek tereyağın hizmeti oğuldan bırak kalmaka kalmış ondan ayağını aldığı olumluduğu gelecek diyelim. Ona bu kiniye horuluta diyen hüdde ulahan diyorlar, hüdde ulahan yönetici olan bihigi tırnaktan yespin eder çatlar bütüler kallara bu kenar kölüne ağa kölüne kadakta kurduk bu siyet veren bugünlü kiniler olaktırın, dolla hava hastaran ağa bütülerin biliyat ustahtır. Onda bu İstanbul meseleymiş kurduklarlar mandık ülelen kapsam bu çattaka kaldıran mandık ülelere daha ötürtük sanalarına daha ötürtük sanalarlar onun gibi İslam'a basıymışken yakın üstü bir dirim maktal. Belki mandık döndürmesinden düşündük yolmutun üretiten bu bilgin içine tahta olduğu bir sivitene bilip kurduk. Surah bu hıppitten bilgin elbette keyif istiyor kaydı. Bu İvan Mikhailovich memorial kinigetiger, panet kinigetiger, bezin kollegiyatin kıtta üretim kimlikliği soruyan duran. Bege 6-13 dönünce bir de kulaklarından bulamı tüketikti bitken. Öse dağına 13 dönünce bilgin altına kollara çok aytamakka kaldı bu diye gelir tölüne eder içen eyyaka bege bu kallarımın bu mani hege sizleri yakıt diye bir tane devit diyen tümükten duranlar. Ona bugün bilgi manna üstçe kardiyon olduğundan ulahandık görev duranlık eyyaka darbabiyeni mağaramın bu kindiga bihaga üstçe keller ikna maramın horavattan dağınıktan ayaklarından beyan manna bu yöneter seni ancak hayat masadan baratan bu beyan oğlaklar istihdamdan kendi hatırlayacak kim olanlarından ödeyen tanıdığımın ona bugün yekenlerine hüdde şöyle bir materyal bulacağım kütebin. Ona cevap üstü bana da babam bulakayın, etemde hediye kayın, diğer haber oldu. Mikhail Vladimirovich Maqtal, etenge oğlum, salgı barın dihebet. Itık köllüğe kiyin bibliotekatın bibliografıgar tılı berekpin bağırabın. Tamara Dmitrievna Bacharukova. Тамара Дмитриевна? Ой, көстөбүндө. Көстөгө да ыйлат. Элем да. Үтө күнүнөн күндү күнүгө бихидемин кыттылактара басталлах Ксенофонт Васильевич. Биһиги улуска ме олохта хаптардарбыт, крайы өретәчилер бит, улус бетерәннәрен советте. Bir döydüzақтар бұд аға дойду сәритегер кыттыларын туғынан әмия қазда кенеге тахар бұттара. Олаттан ағыяғы білігіннердаққа таатта луыттан аға дойду сәритегер тығынча әтті үз бейен ағыз кеге кытты бұд. Кинилерден 931 солдат төнні бүт, ағыз сүйіз сүрбе әттік ки сәрит аланы ғарықты бұд, онтан сарықтара сұраға сұлық сөппіттер. Улуска аға дойду сәритін кыттылақтарын сұрыққа бичекке келдері 915 сылтан хағалан бұд, ол күрді күйі 6-10 сылығар, тойыз күйі 30 сылығар кырайы өретәтчі Сурналыс Никифор Харлампьевич Андросов биддин электеринен аттарын чолкайдан кыра брошюра оран тахартар бұд. Онтан күйі 6-10 сыллах үбілейін көрсе
Әме тыл үле бетерәне Дмитрий Григорьевич Бравин кинилер кыйыга жолуспуттара ден кенегени 2-5 сыллааққа олықтақ редакцияға бешәттетіп тахарбыта. Бу кенеге 6 суол түхімек қарарылдан сурулды бұд. Bir түхімек илмен көл кыргыһытыгар кыттыбыт саллаттар канаммыт. 19 туспа қайығар бригадетигер бағалары ден аттақ. Манна аптар ол уаттақ кыргыһыга кыттыбыт жону нехилектерінен арарын килдер бит. Кенегеға барыта 200 сәттуын хетті кихи жылғалара, кинлерттен сұрықтарын ақтығылара, сұруқтара, кылкас биографиялары сурулды бұд. Кимда умнулубат, туақта умнулубат ден канаттақ тылларынан салайттаран 2-15 сыллаққа күйі хеттуын сылығар фронға оны тылға улу күйіні ағылсыбыт аға көлуіне хазбиддилерін атын келер көлуіне сүгірүйе, мақтана, кен тұтта ақталларын, білелерін тұғығар үс томнақ кенеге Отчаларга улус бетерәндерин советин председателинен үлләбит Светлана Ивановна Беркина салаятчылах нехилектерге бар бетерәндер советтері материаллары хомуян түмен 3 томнақ кенеге тағарбыттары. Кенегелер үйен күйі кынаттақ, албана аттығынақ ден опсай аттақтар. Бастақы том тақталар аға дойдуны көмішкүр сериге, 2 том тылға күйіні ғансыбыттар, онтан 3 том сери сылын оғылары ден аттақтар. Инменнаға кыргыға әме Маргарита Алисовна әтен харбытын күрдік 2019 сылттан татта олықтақ қағыппытығар ағыз улахан суалталақ кыргыһыларганан 1901, 1905 улуу кыргыһылар кыттыылаақтары ден балаха білімнен тахаттар бұттам. Имена кыргыһыга эме бир оннук анал балаха атыржа кыйын сүрбе 2 күнүн агакка кыптыгар таксыбыта. Бу балаханы кылгастык хырдатанаагам манна суруллубут биэһэн үс өлбүт бойуттара аттара олорон аспытсыллара нехилектерин аата кыргыһыттан отут тыыннаах эргелибиттер ааттара суоллара нехилектерин эме аата наараадалара Старый Русса районугар уаналта ылжан өлбүттер испиэхектере онна 2 илмен ветераннарын Бурдылин Иннокентий Афанасьевич, Будикин Василий Михайлович ахтыылара илменнағы кыргыһы туһунан билиһиннери ыты кестерин честахтык толорон өлбү бойуттар аттырын үйетитиге биги республикабыт оннан Новгородская область Старый Русса город олохтоохторун үлелере сырдатылдыбыттар. Оба Ксенофонт Васильевы баччумнах үлягатинен тааттатаға кейін библиотека коллективын атыттан истенниге гаддалибет бағарабыт чеген туругу жоллах олагу саңаттан саңа ситихи сонунтан сонун арыйы сүргәгатын көтөгөн санаагатын кынаттан кинеге болан тахсаннар бар жон сеңәритин билинитин макталын ыла турдуннар ден бага санаабытын этебет. Ал коллега бутугар, Тамар Дмитриевнаға, этеңне болың. Салгы тылыберихтен бағарабын, Нюрба районын Федот Григорьевич Сафронов атынан кийин библиотека ағачылары кытта үлелер сала заведующайгар Раиса Гаврилевна Мартыноваға. Раиса Гаврилевна. Салгы барыны хаққайын, көті хақпет. Нюрба районын бәстәқ нәхелеген кейті Сақа Сирин национальный архивын үләхеті Калашников Александр Александрович Ленинград горакка бар Российская Федерация оборонатын Министерствотын кең архивын материалларын кытта үлелеген илбәңе оқтыбыт бойыттар аттырын испектәбететтен 205 кеһи сурулласыл жарын Савинов проегінен оңағылыбыт памятник плиталарыгар көрек қосып ген белетир Ксенофонт Васильевич.
Салгы Александр Александрович Кисилевичка тухайан сурук ыппытыттан ааган ихиннерехпит. Калашников Александр Александрович, автор книги «Трагедия на озере Ильмень», уроженец Деканского наследия Нюрнбергского района, архивариус Национального архива города Иркутска. Уважаемый Ксенофон Васильевич, ваша книга получила, за что большое спасибо. Поздравляю вас с книгой «70-летие Победы». При написании своей книги автор побывал на местах боевых действий, воин якутян 19-й отдельной лыжной бригады, встречался с представителями администрации местных муниципальных образований и школьниками, ознакомился с экспонатом музея «Город Старая Русса» и посетил братские могилы воинов якутян. Свои впечатления о поездке на озере Ильмень автор дополняет своей книги документами и иллюстрациями. Ежегодно 23 февраля встречался со школьниками Сайсарского округа города Якутска в память о воинах якутян и главой Сайсарского округа, ветеранами войны и тыла, проживающими в Сайсарском округе. Уважаемый Ксенофон Васильевич, на большую занятость, я, можно сказать, прочитал вашу книгу на одном дыхании и с большим интересом, так как трагедия на озере Ильмень близкая для меня тема с 1999 года. Много сил отдано поисковой работе и изучению документов ЦАМа РФ и выполнял отдельные задания главного редактора республиканской книги памяти Габышева. Думаю, ваша книга будет приветствована местными читателями с большим интересом. Есть у автора ряд предложений по увековечиванию памяти воинов якутян, погибших на озере Ильмень, по реставрации Саллат Сергеде. Для этого нужно поработать с главами администрации муниципального образования центральных районов, Вильнюсской группы районов, Горного, Ковяйского, Ленского, Мигано-Кангаласского, Намского, Алёкминского, Татинского, Усалданского, Хангаласского, Чуракчинского районов и города Якутска, откуда были призваны и погибли на озере Ильмень наши воины якутян. В общем, есть над чем поработать, а также подготовить конкретные предложения в Республиканский оргкомитет «Победа», который решает вопросы финансирования по увековечиванию памяти воинов якутян. С уважением, Калашников Александр Александрович. Архивтан булулубут материалларын уонна каһыттарга бечээттэммит, сери кыттыылаахтарын ахтыыларын хомуйтталан «Трагедия на озере Ильмень» материал бэлэмнэн Александр Александрович 2015 сылга Жокускайга Рия Медиа Холдинг оҥоһуллан тахсыбыт 344 страницалаах киниге авторы болар. Салгы тылы берехпин баарабын Мария Пудовна Николаева Нюрба районун Үөлейин хелеген главатыгар. Мария Пудовна. Мария Пудовна Жокускай куораттана яннаани хер араха успейданти янкал бета быһылаах. Саастагана хампагати янкаллим дебите. Хорошо. Кетехебит. Так, салгы баран хебит. Нюрба районун маарны хелеген ортосколалара. Мардар. Ütü öküzünden bu Ильмень gölge kinige sürekten iten
кытачылары. Ксенофон Васильевич, Ирина Ивановна, бүгүнгү бу киниге презентациятыгар биһиги осколабыт манна үйрен туран кыттыһыбыт тойтакка бу кинигага биһиги осколабыт уркуттан торой каңалас себедисенин ананан үлелии сылжыбыт Савинов Николай Николаевич манна бар. Кене бу олага дерсагар бу илмен күлгө баран тыына быстан бу илмен күлгө кимден бөһүлөгөтө Ретле. Итин ушалы атыр ки ударение тандысы айтан ки бий курдулу бу кулдар аттыра бит. Итин бу илмен күл үрдүгөр көмүллө атыр ди. Ксенофон Васильевич бу илмен күлгө барарыгар оскола кале хаджан баран эребенден эппите. Ону сүтүлгөн огостук комулок соммут бу биги Ксенофон Васильевич кытта туактан марка өрүс таахын онна баллагана оскола бутоңор бут сборнигин я гражданин России денен мархинские камушки ден онна болту оран сувенир оран ыппыппыт онда кенеме осколага тиен ол бөйлүктөргө хаджан осколаларга хаджан эми көрсүү боңор бутета келен кепсебите. Ону бу кинигени агам барамын. Бастан агым менен бу киниге туактан кайдар токуйдабытым. Бу кинигага бу сака сирен бойттары бу бакка бу бары геройской быгы тотын бир урукко коммунистуэта туакту тугунеттакка барата хатаммыт бары герой кирен кисти биттери болуу диен. Онтум агам барамын исигер кирен аган кирен бар бутум. Бу Ксенофон Васильевич үтүмен элбак үленен бу акты боготун ылан бу жиңнак серига хаджы бу жоннортун акты ылан комуян бу кайдакта курдук манна хакайра ыр сүтүгө манна барта көстөрө бит манна кие аголорон уядыяр өссө дагана бу кинеген аган барамы колобура сора хорогун өдөбөтүм дияппын барабын тоди такка Ксенофон Васильевич полководеста бола калын эптаби бу хериге миге төрөбүтү болду тоди такка бартын күз карытан бу хорох карталарын кыйны өдөбөтүм өссөлөрүн аган барамын кистан актакпын өссө ырыттакпына бу тугу токуйдан билиекпин хөпөбүттем түмкө келдим бу киниген аган барамын. Мына кайдакта курдук бу биһиги жоннор бут элер бит бу ырканыга натиеннер ачыктан коргуян өссө күбөкө саты каман онно бу хери ырканын эттерине каннарынан билен өссө онно ордон каленнер бу биһиги олох бутупсыр камсан онно олор бутолоктор барды көстөр аңардас бу фашисттер хөмөлөттөрө бомбандан да баракпакка байалаган бактуунаны аңардас темирдалан баракпыттары бу чарас ийинмен көлмуга тогото баран ажыны курдук өссө бу бомба эстип болан эстеригер бу ийинмен көл кайдакта курдук бу будулуя оргуяп болой ден бу каракпар оңорон көрбүтүм онна бу ажак кайдактан тугу спыттары биттен бу хери бетерендергер улахан күстөгө басты был онна мека өдөнө калды. Маны этен туран Ксенофон Васильевич бу илмен көлүгөр баран бу үлө ыппыта бу сергени турор бута бу кинеген комен тахар бута
барытаттан кине Hüranan ara Üşütalım Irina Ivановna kömete huok bu batak boluktaq ata Ksenofon Vasilyevича me bäm Üşütalım dibin to takka bu takalem baran kelap kıtta aga konum mara migen bätiger ületiger buta bu selener gaga ona mi xame bu elektrifikatsiyaga mi çok happat kihim Ksenofon Vasilyevич bolor ona bu Brahani kıtnan gelecektir günler ösütü bu tuğandan eğer deribin. Bu kenega elbaq uluslar jonlar tarıldı butlar. Onu bilgen bu ayak minüte indiger bu çorapçı onu tatta kollegalar but eten astılar bu çörköğü ulus dembekke bilir edim. Anardas bu çörköğünün aniyen çörköğü kıyı bolosatnan atынан ane ki kuturgan iya kurutuyan turar pamut ni kordona ki manna bu ki köksünen tımны ara bolosatta aktar onu kordokuna bilen dana dolguyabın Allah küstaq pamut ni turarta Jovonna mana eten turamut bihigi oskola bu kıyı hetun besılgar Emi elbaqullar ıtta manna emi Ksenofon Vasilyevич elbaqta gelen bihiqa oğlorgo bätin bu hırılarıttan kinegetitten bartın kapsan aspıta ondan tügenden tuhanan bu kinege yürekten tiger bu ulakan jang turan kijege pitterin kudu kuha tergadla bu kuyar hitiminden oloromon Güremet bir kem güremet arayanı gördüm. Bu Sankt Peterburg postpressvatan ola Allah seredak buna sam ola olar bağlaq atın solunu hittak buna. İtini körömün öğrenmen çorapçıları tatlıları körömmen bu koratları ilk dümengi üleli hiccar bihigi deputatlar buta koramin ürdüm. Ona Ksenofon Vasilyevичка jekar gengar jongor sergagar ürdük. Eygotun bilingalı ürdük taharalaqtık Irina Ivanovna'nın üleli xamsı jaat derevine tuğgar bütümük nehilega haydarın çeşiri haydarın tuğgar hıratı batın beri haccagat umanna korabin kıskıt Natalia Ksenofon tamına olur brava korbet aratta baragıtıgar yolu sorgunu jegarın eteger sittihini onna tambu jankamigar gajabakıtıgar bara etenge dorobay bolu Maqtal marın helegen ortoskolatıgar salgı Tılı berекпин барыбын кырайы үеретәтче Нюрба районун Чаппандан нәһелеген олуқтағар Татьяна Дмитриевна Сидорова. Татьяна Дмитриевна. Сибирская. Звугун хилбет. Татьяна Дмитриевна. Звук хилбет, Татьяна Дмитриевна. İlmenin hava tuhtar. Kelle de. Kelle. Ütü günden gündü prezentasiya sığlaqtıra. Video köşede. Küteti. Bir kalayda ütü kaydı.
Татьяна Дмитриевна, видео Манна өнара илменге хуох испиенге бүлүү илменге бар эчокуска кини. Манна бар. Ортан булана Африка бу батын. Йылкут. Хиллерде. Хиллер ха. Надир менем нучуктар хуох. Буланан оттан этикисин Апон Васильевичтен уркуттан оттан бирге үлеләүтти. Ол курдук буланан оттан хамай рубастыр ага хастастабарыгын чурапсулугун бачаттак олуктага ага дөһеритер кытылай Иван Михайлович Павловтын сабит серетебит ол курдук кини оттан таксак кинигетен сүйбөз кинигетен михара белактарбите алтон кый алтон бесилгар кайһарда бойтар жылгалары диен кинигени белактарбите bu kenigeni bilsen barana kolubur bu bir nehle kütükten ağda düheri tigeri 306 sette tihik kıttıgıt bollağının ilmin köl tragediya tigar dillerinden hette boyun kıttıgıtan biller bu kaynan Ulu kayaltın asılıgar Boruyunun kahvetler ilmen köl tragediyata diyen kıra statiya hori butu. Olu statiyani koramak için Apon Vasilyevich min kıtahibiyastahın kele hıccan. Bu min ağla Ivan Mihайлов'da bilsi yapın bağırabın diyen kini telefonu adrehın olduta. Onu o kendilikten Ivan Mihайлович'in kursus bütün tuğunan kapsabite itihılıgar kini oryon kahıtıgar iki babağa inlen kül tuğunan bakın isteyenekte harbite. Özsülah ülkede canlıhan bu ilmin kölgeden ulağın kinigeni taharbıtınan min İtigistinlik kinine gardalibin. Bu elbaq sırattan tahta disanıbın. Bu yıl 2. hüdbahıga barahaccan eti serge turol butette. Ağayak konum baran o sanam bu ilmin kölü körüyoktun urkuta. Ol bağabın tolaran kolun tutar 16 milyar bulan var. Ilmin kölge tiyahçılık. O paranına bilgiyle kutular var. Seri kutulardan oğulların kostümü kimlerden tiyah olan onu şirketi onu tutumlar ottorulan seri ilmin kölge örgüt zaman Nikolay Konstantinovich ağabey bara ki tanımla borda onu tutusa yetki onu tutar diye belirtti. Neden devam ettim ki yılların harastar tutar edip halardı. Terus dan ikiri dia ikiri dia akan siap untuk sebagai kota sudah sekolah dom juga masternya orang akan sempurna finish setelah kita pasal kita bukan pasal ini kita Татьяна Дмитриевна, микрофон ihilvet.
Hangağat kohamad gihiller. Ona bu bugünün biri sudah ditahannafta baranlardan beri barigatın gelen sanacı bulan Махкал Татьяна Дмитриевна салгы тыл бериллер, Нюрбатаға битирәннәр себеттерин председательлергер Татьяна Прокопьевна Олесова. Татьяна Прокопьевна. Кыянки бәдәк булды. Салгы баран һәбит. Полина Никитична Федорова живет в Подмосковье, уроженка Сунтарского района, отправила Ксенофонту Васильевичу такое письмо. Мой отец, Федоров Никита Спиридонович, был призван на фронт летом 1942 года Нюрбинским военкоматом из деревни Кокуну Сунтарского улуса. Годом ранее ушли на фронт два его старших брата Федоровы, Иннокентий и Алексей. Отца моего отправили в город Пермь на курсы младших командиров, и после учебы он был отправлен на фронт в составе 19-летней южной бригады. Он участник этих сражений на Ильмени, был ранен 3 марта 1942 года, там же и погиб в октябре месяце. Старший брат его, Федоров Иннокентий Спиридонович, мой родной дядя, сражался в тех местах и похоронен на воинском кладбище в деревне Рамушеве Старорусского района Новгородской области. В книге нашего земляка Васильева Ксенофонта Васильевича использовано так много архивных данных, столько подлинных подробностей об этих трагических событиях, что когда читаешь книгу, как наяву представляешь, каково это было этим молодым ребятам, нашим воинам, когда на голом льду над ними армада фашистских самолетов, столько раз за день атакующих их с неба, а с берега огонь артиллерии, а помощи им ждать неоткуда. На небе нет ни одного нашего самолета, а еще стрелять не велено по вражеским самолетам, расстреливающим их на бреющем. Бабушка моя, Тихонова Ирина Ефимовна, потерявшая своих 3 сыновей, на войне слегла и умерла в 1948 году. Мама моя, Николаева Александра Романовна, вырастила меня одна. Безмерная благодарность автору книги Васильеву Ксенофонту Васильевичу за то, что чисто по зову сердца столько труда вложил, чтобы сохранилась память о наших воинах, павших за великую Родину, за историческую правду о войне. На берегу именно стоит теперь еще и Сергей Якутская, восстановленная Васильевым Ксенофоном Васильевичем и Михайловым Августом Виссарионовичем взамен Сергея, которые поставили там на берегу выжившие в тех сражениях воины из Якутии в далеком 1958 году. Вот такое письмо отправила Полина Никитична. Так, салгы баран һәбит. Нам улугуттан Катырык модельный библиотекатын себетистейгер Антонова Ульяна Николаевнаға тылы берек бітін бағара бөт. Ульяна Николаевна. Убаставуллар бүгінгі тәрәхін кіттілақты. Убаставуллар Ксенофонт Васильевич. Мен бүгін хияқа Корякин Дмитрий Егоровичтен мен көргәлебік ветеранымның біріндіретін барым. Кене
Кини болагына тынчы тоғыз суын тоғыз сыллаққа чурапчы районугар мәржәксин нәхилиегер төрәбді. Мәржәкси 4 класстағы осколатын бүтерен колхозкы ләбді. Бригадирді үләлігіжан тынчы тоғыз сүттөрден 2 сыллаққа бәсін бәрстеріге нырылдықты. Иркутскайга тиен байынай диолага веремите, онтон 500 Алтон 2 стрелковой полка түбәһен байынай үрәгән Уралга тиен салга. Ну кини наха бергенни кытарны кини снайперский үрәк табыттара, ол гына ман кини биле нучалы билбәт сурибат боланки үрәккә сыҗбатка үрәк бута. 4 сыллакка кини олуню ига 19 кайһар бригада составыгар фронтга үпүттара. Кинер Москваттан Калининскай областка саты айыннабыттара. Сааларын, кайһардарын, лаппакларын, тоқ бар батуронларын, гранаталарын бәйлері сүген айыннабыттара. Соллары истер барта бадаран, қараңаттан қараңаға түйінін баралдар еді. Сол үз мүлтіғаты тоқта транспорт сыжбап болан астарын атынан ағалалары бітсек, оны болына арыд ол астара кәлбәкке балтыралы, икили суққа, асылбаққа, ағабаққа наға әлейденелдері бітсек. Негінен сылай бұд, атчық жон сағаны батыр оны бартын үлестен, ол үләджілік жон күйестен ақтығы жонлар тәлілерін үлестен сүгәллері бітсек. Сері келбейтігер саққыры дұғалары келбейт, әлбәқ кеге сындылғаннақ походу туылбатақ. Ол күрді кендер тиен старый русы қораты ұлар кіргітігер күтті бұта мейтере. Ичинне кини литер бахаран гостағы ұсы әмтенен барын, разведкаға, стрелковой полкаға үпіттары, манна 2 сыджан баран өстіғ әме бахаран әме тоқа кейбіті. Хеп, ол кенттен түрден сыл сағығыр Калининская область басқолағынға сыджан өсті ұлықанық бахаран гостарға кейбіті. Верджан комиссиялынан түрден 5 қонық опуска улан дойдутугар келбите, дойдутугар жоннора дерби верджан нехир олар это олихин кинини сери кинник сериге үппатактара дойдутугар халар буттара ол курдук кини бул манна хатырыкка келен колхозка, совхозка, производствога пенсия тахыр жере хеттун түйтталлааққа жере үлләбді. Кинлер кергеннен Акулина Николаевнанын 5 олығылын мұттары бараларын сүйектергір тұроран, ғылыңыртан, отуттан таққа сеннәқтер, қос сеннәқтер, кини олығын сеннері салдылар. Дмитрий Горыш 2-4 сыллаққа өлбіде. Бұлырын 19 сыллаққа бұл сүз сағат оларғар бұл оғылыра сеннері маңны күші ба брошюра күрдіктіға бұттара әхелергер ағаларғанынан оны бұл бейі библиотека бұтер бұл кенгені біліқті әбіттірі. Бұл тәрәхіне мен сүрдағын астымның сүрдақ кен географиялақ тәрәхіне күтіліктен наға өрдім астымның. Онына Нюрба библиотекатын коллективгар Ксенофон Васильевичка барғытығар мақтанабын. Онна баргытын келен хер саңа жылынан титекстинник ардалибин даробай болың, жоллақ болың. Мақтал болғантағы дейін мақтал. Мақтал Ульяна Николаевнаға. Салғы барын хевейт. Тыл берілер. Сорышевой Саргалане Викторовне. Преподавателю Института водного транспорта города Якутска, уроженки Алекминского района. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней встречи. Я очень рада побывать на таком
большом мероприятии. Это вообще ничего случайного в этой жизни не бывает. И случаются встречи с замечательными людьми, которые оказывают потом влияние на всю дальнейшую судьбу, на всю дальнейшую жизнь. Вот как случилось в свое время встретить уважаемую Антонину Афанасьевну, открывшую широкую дверь исследования. Точно так же очень случайно, но, конечно, не зря мы встретились с Ксенофонтом Васильевичем в прошлом году в это же время. И слов нету, чтобы выразить вот эту благодарность тому делу, которым вы занимаетесь, которым вы увлекаете молодежь, подрастающее поколение. Мы очень рады были со студентами Якутского института видеть вас в гостях, когда вы к нам приходили, рассказывали, и буквально через день вы улетели выполнять свою священную миссию на озеро Ильмень. Ребята вот передают большой привет горячий, они помнят, они очень обрадовались, когда узнали, что состоится презентация книги. И я бы тоже хотела немножко рассказать о своем дедушке. Он у меня тоже воевал на озере Ильмень. Звали его Сорошев Александр Прокопьевич. Он уроженец Алепинского района, был директором школы, работал в Верхоянском районе этого. И со своим родственником, с братом жены, он также попал в состав 19-й отдельной лыжной бригады. И об этом, конечно, я узнала тоже случайно, очень поздно, к сожалению, но с тех пор, как узнала, это все вот в душе сидит и не дает покоя. Хочется тоже творить, рассказывать молодежи об этих событиях. И я очень рада, что есть энтузиасты, с которыми можно поделиться своими мыслями, в которых находишь поддержку своим порывом. И, в общем-то, я очень счастлива. Хотела бы вспомнить замечательные стихи якутского поэта Семена Данилова. «Война до нас не добрела, не подходила даже близко, но нет в Якутии села, где б не стояла обелиска». Вот действительно, это была очень страшная трагедия на озере Ильмень, когда небольшая по своему численному составу Якутия за одну ночь потеряла лучших своих сыновей, вот этот вот будущий цвет нации, этих молодых, физически крепких парней, которые могли бы очень многое сделать для своей родины, для своей республики. В частности, вот мой дед, он был демобилизован в 1944 году по ранению, у него не было, ампутировали правую ногу, а в 1945 году родился мой отец. И оттуда вот уже, значит, мы родились, дети наши. И вот страшно подумать, сколько же таких осталось на полях сражений, не дало потомства, сколько же вот Якутия потеряла в этой страшной кровавой войне. 2 года назад мы организовывали большой десант с Якутска через Хангаласский район. Значит, ездили по Зимнику, по пути следования отдельной лыжной бригады, не бригада, а призывников 1942 года, получается. Они же ехали по реке. И вот мы по Хангаласскому району проехали, захватили все деревни Алепинского района и в каждом селе устраивали разные встречи с молодежью, с населением. На каждом обелиске оставляли живые гвоздики, и это, в общем-то, вспоминается прямо с таким трепетом души, потому что так встречало местное население. Это был февраль месяц к 75-летию боев на озере Ильмень. И несмотря на эти морозные такие, а февраль же у нас суровый бывает, несмотря на эти морозные дни, прямо люди выходили на улицу и очень долго не расходились, и подходили, спрашивали, рассказывали, вспоминали своих земляков. И тогда мы уточнили 98 фамилий участников боев на этом озере. Конечно, без мистики никогда не обходилось. Николай Петрович тут прав. Вот когда мы запускали шары с журавлями, а это проходило очень много раз во время мероприятий, да,
получалось так, что связка одна, она либо запутывалась в деревьях, либо в проводах, либо падала на землю, но потом каким-то чудом она всегда вырывалась и догоняла своих сородичей. И это было очень похоже, знаете, на судьбу одного батальона, который заблудился. И как раз-таки вот эти бойцы, они же, получается, атаковали деревню Ретлё. Иногда вот кажется, может, действительно эти души где-то есть, где-то следят за нами и ждут, и хотят, чтобы мы о них помнили. Вот когда 3 года тому назад я вместе с делегацией постпредства ездила на озеро Ильмень, мы тоже там обратили внимание на такой очень интересный факт. Евгений Михайлович не даст соврать. Когда мы приехали на озеро, было очень ветрено. И озеро было такое, знаете, как море огромное, какое-то красного цвета, очень интересного. И оно прямо штормило. А когда начался митинг, и когда мальчик из Усть-Алданского района заиграл на хамусе, прямо все так затихло, озеро успокоилось, откуда-то налетели чайки и начали вот кружиться над нами, как будто бы вот души тех, кто покоится на дне этого озера, они прислушались, они вот услышали, что к ним приехали земляки, услышали свою родную речь, но это, в общем, было очень непередаваемо. И я еще раз говорю, большое спасибо, что пригласили на такое замечательное мероприятие. Ксенофонт Васильевич, вам доброго здоровья, энергии еще на многие-многие годы, потому что вы занимаетесь очень большим делом. Мы же живем на самом деле в очень сложное время. Вокруг России то там, то здесь вспыхивают вот эти вот точки локальных конфликтов. И когда не те идеалы ставятся на пьедестал, вот как мы видим недавно, в недалеком прошлом, в дружественной стране, что сейчас там творится. Вот на примере этого можем наблюдать, вот как можно изменить вообще всю эту историю, перековеркать ее, очернить ее. И поэтому такие энтузиасты, как вы, они являются хранителями этой истории. Я желаю вам большого счастья, успеха во всем. Поздравляю также с Днем энергетика. И спасибо большое, что вы есть. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. Было интересное выступление. Ксенофонт Васильевич, Иван Михайлович Павлов тын көрсөн, кенегетін бәләхылан, кені әрелін толырын ұстаттыға, намға, қатырыққа, жокускайға бәр жегестәққа, үйәһі бүліге, нүрбаға, хаңаласқа, марға, марқаға, өңіл-жоға, Антоновкаға, жокускай сорық осколарға сылжан, илмен көл кіргігетін тұғынан кәпсән, ұтчыты патриотизм тыынығар итите улхан өләне оңыр толырыр. Салгы тыл бәрілер, Томпа районын общественныхан ветераныгар, Горной районтан төріктәқ, Анна Дмитриевна Кривошапкина. Анна Дмитриевна. Көстіріп пінді. Араран көстіріп. Кәлігет, көхіннігет, ехеліннігет. Әпсен. Үтіе күнінен Ксенофонт Васильевич то илмен көлге ден кенегетін презентация тігір мұстывыт республика уанна республика тасы түттен бары вихикеттен істер жомуттуар сәргебітер улахан ағалды. Так, Санкт-Петербурга лорар сахалар землячестволарын президентна Гаврил Афанасьевич Троев, он Менгалдан музейн үлейті Матрена Германовна комиссарова рылан зва деревнете Браска могилаға олуны хүбе бір күнігер бұл 2-тінші хүбе Аллахқа сырытты. Устрекаттан представительство масынытынан бәр туғынныға назватка тейді бит. Администрация нер площадь парабит, онна глава Ирина Юрьевна Костина икки коллегаларынан бихини көр. Онтан бәр чугас олақ әме бәхуелеге хиге, өті дәребіне хигер, 12 дағаны сүрбағыз
метре еннах темираградалах советская солдат бойын уанна олого скульптуралах туах захоронение бар бит. Онна билдеринен 206 ки төрдөн алта офицердер, уана красноармейстер, уахеттис нөмердәх көмүллүләре ден болар бит. Онна скульптура иккеттүгер аллеяннан скульптура иккеттүгер аллеялар иккеттүгер плиталарга бойыттар атары суруллубут. Кире талажыбын уран плитага убайым Аргунов Петр Павлович, Онна Павла Саба Григорьевич аттарыгар себеккиле корзина бын урдум. Төрөбүт мәне борун аластарын борун корзина миккеттүнен көттүен табак коттум. Усанан долгуйдум. Бачалар дойдуга бу братская могила тиемин сүгүрүет биттен. Бойын уанна уол тахыгар тылеттим. Сахасириттен сүрбет красноармейстер аттарын қанны кулустан сылжаларын туақтан көрен турамын ақтым. Бу кум туағы Народный хурячий Егор Петрович Неймохов 7 сылыгар, улу кöyü 7-15 сылыгар, зватка көміллүвіт сүрбет бойын атын, мәңалдан түмелін Егор Петрович Неймохов тус арқыбыттан сылыннені ұсты бұтым. Народный хурячий Сахасерин бастықы президента Михаил Ефимович Николаевка турорсын илмен көл берегер монумент турарыгар, сөді улақан Саха народуар оңоттар бұд, үтіе жылата болар. Улахан тәрәхін үстрекаға болар кәмігер ұрақ зыва дәребінеға терді бет. Санкт-Петербурга бар Сахасерин представительстватын кытары бартын бағарсан, жайсы бұд мәңалдан администрациятығар Народный хурячий Егор Петрович Неймохов атынан түмелігер директор Тарасова Зинаида Давыдовна улахан мақталбын кердебін. Детелләр сыры болан Старый Руссаға музей барыгар сылжан көрер кыллы бата, улахан Тарасаға устрекаттан кәлбет бейанча болан аяннабыт автобус путуар көрсен биги онны көсті бүт. Автобуска Ксенофон Васильевич илмен көл кыргыгытын, Саха сериттен сериге өлбет бойыттар тустарынан устрекаттан ыла кәпси оларара. Питерга дери аяңга бу суруйбут кенеге тигер ирдеспит, болбут, билбит түгеннерин, арқып докуманнарын, братскай могилаларга сахан юргун олаттарын аттаргар тие кеңник кепсәбіті. 2 сыл әлбәг аяна яннан үлеләһән илмен көлге ден кенегетін сүрәқтен итінен әғардалибін. Зватка аған барата Аргунов Петр Павлович көміллібіт дәребіне тиербер суон соласпутун ара табуга кепсетен билисти бит Ксенофон Васильевичтин уанна картыскага төстү бит. Онтан келен бараммыт, отан бу сакайригер келен бараммын Ксенофон Васильевичтин эмияси бәспетин быспакка бут кене салгы горна районоттан кем Анани Васильевич Наговицын уанна Андрей Филиппович Павлов ден Джоннар тустарынан кене йытта, оны боллағына Николай Яковлевич Петров, Уанна Василий Ильич Алексеев, мен тыннақпын білдеребін ден кенегетігер кенелер сұруқтара бәшәттен бит, оны мен кенеға телефонынан түхәрәммен ұттым. Ити көрдік, келен да баран, бұл кенегеті бәшәттенер кемегер Тәкурук себәстәһән кенелин биһи осанан кини кең билетинләгән бу илмен көкөргүһүтүн дириңник өретәрин билерин осанан улахан тагын биллимден этеппин багарабын. Илмен көлгә әлбәк саха серен юргун валаттарын кәрестир сәргәне саңардан туруаран уанна бу урас сырдык кырҗыктак илмен көлге кенегени тахаттаран нюрба улуһун түмүк нәһилиеген жоһун мааны убастыр Ксенофон Васильевичка улахан макталбын
Ütüye o biyanı jetker otuvar etenge boluğunu bağırıbı. Vanna bu itinne ballağına kimi Гаврила Афанасьевых, Ванна Туахпос, представительство Евгений Михайлович Петрову көрдім. Ванна Николай Петрович Атласов, әмет автобуска ме бара. Ванна кенлері кітары бары төт еңі балама қатысқа төспеппіт. Ондан бұл көсігі улахан кен Ванна долгутулақ тұс бейбер мен ағам баллағын бейім. Ағам баллағына Дмитрий Павлович Аргунов Старый Руссаға тағығар сәрелеспет, кеннеттон соғыстық сәрелеспет, туақ арайны болған, кені госпитал гәмтенен бігі түрілгер, тыңнақ төннен бігі алта олақ, бұл ортадайдықтан барбыты, конечно, окынан баран, ол оннық кені армия хәріттен төннен кәлбіті. Ол кені бігі түрі біратын оңағар мен барамын, нотан bara respin teden bu barada bu can kemetinen manlık sıcan kellim diyen sanıbın barakter baraga maqtal Anna Dmitrievna maqtal ulahan etenge bolum maqtal lan arar kalgı baran bihebit tılı verevin горный улугун Кировской нехлек Ахматтан Сава Васильевич Павловка. Сава Васильевич. Сава Васильевич горный улугун Ахмат Бахамыгровым пенсионербин. Bu beygu Pavlov Sava Grigorьевичтен эме ilmen köseletiga kötgen Zvat Daribnaga nubasqulağına selilahajan ölen kinonno Zvatka kömüllataran innigitten biler etibit manna tuaqtar qagattan ingintan onu bilge selilahajibit jonnorame manna kalahajanlar neden kapsabitterite onu bola bihe ikitönço umatta laqın Oleg Dmitrievичтен Старый Руссакул секторынан билер. Кийини бул интернеттен буламмыр, оны кытта себестемит. Ол зватка барарды оңостубут. Оны кинеп бите бу звады босқулағыңа селилеха жөнөлбүт. Бойуттар аймақтара билсен сурахар боллақтарына андак кылат биша бар плиткага kinler attırın suryan üyetete bittir. Ondan vehege be advay gıt amiya danlayın onunla o hatıs katın gıtın diye bitti. Onu bir hemet onu vartın o pıt o hatıs katın onunla törabit onunla hantan herigi var bas hereninin adırıhın. Kini bollağına dödön iki hılla kahayın mağanın ehleger soğuşçutlan üleliyecen Hedigen arallan var bu donno kini jona bollana bu Kirovsken nehligen manedin sedigarmi olar buttar onu laqta qarsus baxan nabqa murahay tasbaqa jurbu uledi hej besirten hedi var ondan be jehergen o sayın ematta Allah sayın Kargaminan kuspunan o nasiyeminan törge bolamut zvatka eto ilmen kölge var bu onunla baramut bihe ilmen kölünen zvatnan buryeginden ustriyekinden sılcan sakalı seyir tuğumu tutuhan törabit öte ottan borelcan ol Zvatka bakılar bir çağa onu tuaqta bor kuppat. Kalem baran olaqta olmuş qazatigar onu jurtbikis jurnaldan informasiya veribit. Onu bola bu kim onu ölbütte ahtar qılıbıra
аймақтара иннера оны билсеһеннер киниге тесибәстәһеннер ол плиткага ол кладбища бар плиткага суруттараларгар сүбәләбит. Оннан жоннар интерьергәбиттере, онны инталаспыттара хаябыттара, онтан төһәки онны ол билсеһес битинен билбәтим. Онны горнеттан отохатар жоннар звартта туаха бар булуактаты баана Дмитриевна убаямьонно хатар тем бир өтөктөн бар бу жоннар онну көмүллө хаталлар иккен. Онны таданы Дмитрий текалим бара жанамьонно ол плитка оруттар бу дете. Онну кала жамыдын плитка оруттарга Олег Дмитриевга кепсетар теманны хөбеләбит бит. Онтон bilmem bu minon onna hajjanete ol ilmen kölü körbet onna ol anra tuattarga paminnikterinden ngino hajjibut ol hirin otun körbet bolamete Pesnopon Vasilyevich kiniga tatakkardan ana Dmitriyev bitin hergisti bitim onna kini ol sergistem o kiniga ten hakastanlama bu Bekka tuahtan sangaran ahtım. İdne barite tuahtar derebneleri ingin tahin ontamatan tuahtabda hem bileri tim kıralan. Onu ta hartılaq innah marta şuay batık. Onu hullu but ölühen ki onu barta dokumentanay bolan Krisnopon Vasily Sarkivka sözcen albaq dokumentanı khasıhan yöreten bu kindiga barta şolkay danadarga oluğuran hurlupan deriniz qohanna. Bunnigar mannik albaq dokumentanı oluğuran taqsıbı kindiga suwaga ulahan kindigaükse göre statyalar onna oljonlar aktıları taqallar ete. Akagatlar gengin. Bilgin bu ilmen kölge diyen Krisnopon Vasilyevich kiniyetin ahbütçön elbağı hanganı bilbip ulaqtaqtar. Kindiga köye ettuğun 5 yılın köşse taqsıbıt bolan soltata ulaqan. Kelin dağını bu kindiga kançarı çattarıçan aran ağaqtıra turdağa. Krisnopon Vasilyevich gornu onu jondurun atırıttan ulaqan maqtan. Ondan yaqa ondan jekergenler kıtanar dorobenu onu össede aya suryası jerker bağarabıt. Seden bittim. Benim hangi hildi be? O vakti hildi betedi o vakti. O tuğu gitaçını tebin. Yine zaten hangi hildi bet. O gitaçı kine hildi. Nikolay Petrovsk'a kadar. Nikolay Petrovsk Pavlovka'da. Bir kavu eremit olatlar beğelerin koronu yaşayarlar. Kellim de. Звонок келерти. Ага. Ажо тümük pitetiyen kellebit. Tümüktülü Ksenofont Vasilyevичка berip barabıt. Min bu tümüktülü etiyemindine
işte da bağlaq sonlar bağlar bit. Olur gemiye bir halkı. o kentim. Onda bir bağahanam var. Stare Rusattan Poznikovaya firga kiren olur. Kini video serge diyen ustubuta onu mi yakoddur gut bollar diyen bağahanalar. Наталья Данилова атылда берин эре. Наталья Даниловна Хивяцка баргыт. Барбыннаха. Аха, бахалыста. Итекеһеннен бүгүнгү терехин кытылахтаргар, бир дойдулахтар бар. Атын сиртен кирен кыттолоролор бит олихин салгы нучалы саңары. Приветствую всех уважаемых участников сегодняшнего мероприятия и поздравляю своего папу с презентацией его книги. Я очень рада и искренне благодарна всем за те теплые слова, которые были высказаны сегодня в адрес моего отца, и за высокую оценку данной его книги, результата его поисковой деятельности, его труда, которые были сделаны в течение последних 10 лет. Мы, его дети, всегда очень гордимся им и, конечно же, стараемся чем-то походить на него. Я всегда читала статьи своего папы и книги не как дочка, да, как член семьи, да, а именно вот как историк, которому всегда важны и интересны репрезентации исторических событий, которые, как всегда, имеют свои белые пятна и неизвестные моменты. Следует отметить, что сейчас вот проделана огромная работа, собрана по крупицам различных рода информация по восстановлению тех трагических событий, связанных с озером Ильмень. Отрадно, что в данной книге показан именно так называемый ландшафт переживаний. Это через воспоминания и авторское личное восприятие тех событий. Поэтому эта книга очень легко читается и захватывает сразу с первой страницы. Хотелось бы еще также отметить, что благодаря именно таким энтузиастам, краеведам, как Ксенофонт Васильевич, их скрупулезной работе, патриотизму и преданности своему делу и своей идее сделано очень многое для развития исторической науки. И да, вот можно так сказать. И я уверена, что эта книга будет очень полезной и для всех исследователей, которые занимаются не только вообще вот историческими событиями, да, а для всех тех, кто интересуется всей вот военной историей. Те мои коллеги, которые прочитали эту книгу, а также отметили о ценности данной книги как важного исторического источника и также попросили передать свои поздравления. Это доктор исторических наук Екатерина Назаровна Романова, кандидат исторических наук Валерий Егорович Васильев, Василий Васильевич Шницкий, Ванда Борисовна Игнатьева и Яна Михайловна Санникова. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность за организацию этой презентации уважаемым сотрудникам Ельбинской библиотеки, уважаемой Антонине Афанасьевне, Владимиру Михайловичу, сотрудникам постоянного представительства в Санкт-Петербурге, районного совета за оказанную поддержку и всем участникам данного мероприятия, что нашли время и сейчас с нами находитесь здесь, на данной виртуальной линии этой замечательной презентации, которая проходит сейчас вот в такой теплой обстановке. И разрешите, конечно же, также всех поздравить с наступающим Новым годом. Всего самого наилучшего. Спасибо всем большое и спасибо за внимание. Махтав. Гаврила Афанасьевич Туроя, Бада. Barbun. Hiller. Ütüye gününen gündü bir de dulaktar bit. Vonna
bir saka çulu wala snofon diş. Tore dakam be kinelin bulurun bilsipet wanna belgen mannaygınan miyaha kinigetin poştunan yitan ağamman össe elbek bilini ıllım beyem ikki tühünçe toğuantıllıqa Подольская коrakka Роман Михайлович Дмитриева гыттас борга хатан архивка үлеләбитим онна элбек тугам спеяги булбутум ол спеягпен улахан да тераппен Уйба Михайлович Павлов мияхат тухалыят edен ылбыта оны билген ити Снофон Васильевичтан кинегереттен ағамман арата Егор Петрович Неймохов диетигер бар бахылақ. Оны ақты темете биде дулақтар бар. Оннан бұл ол архивка, испиякка, kuruq men ilmen kölge tiydak pınader içattarga kapsibin. Üksülere süydbekki hüydbet yüz astaq. Eden onlar. Bilgen bihiget balatça sen sahibi bit tane uluqbutun üsel uluqbutun bağır. Kiniler uluqtarın bağır bataqtırı buludu. İtaylaq urğağa ngetiyenler bu bugün bihim anlık jallaq yürekata kapsib sihecel uluqbutun Kiniler bağıran belirin uluqtarın daktır edi. Ona etillibidin kudduk kiniga naha şöyle taksıbıt naha kihi tattıran turar ağır gine borostoy kihiga üçügeddik iz duhatından kiler. Ondan Stefan Vasilyev köşede ulağan maqtalbın demete doğru dedikmde manna bihiga bir kiniye bitten ontayte orta hastaq sastaq Zimilatlar bir emmen aktaramman bilsevin kodnebin bihige ondan etellerin kodduk soğuk kite ilmenge varan kalabit horor ösedel bakta vanna ata koloror bihi stare russa Galavata Valentina Ivanovna vanna kini kergen Ivan Petrovich tuaqqa bingi galava bihi qalbaq kaman orallar kurutun körsörge isterge datten bilsen baratın şöyle teriyan ıtabıt onta horoktar Nikolay Grigoriyevich Kalashov Alexander ulakhannak tutu pamine tutu kamalespet Alexander Larionovich Vasilyev bu iki hılanlara tür huok bolan alanlar bihi qabiligen ulakhan qomaltulaq toğla yakan kinler bağı üstede kapsiyetiler bollari. Onun içinden duran bu kiniga tirahı kıra onu selbeten etergadlı gıyalayı var bulun nada diyen bu bağa sanabın etebin onunla etkide dağını innigitin keller delegasyaları körsör büdüger bu kiniga историческая документальная болан бихесе урот нар истебипе коту кепсирет берген я улак конкретно ара туак сылын конугун жугун баратын билебит боллады. Анан конференцияны теребит жаңа улахан мактал ванна келени хер саңа жылынан Ксимонтий Васильевичке онтон улахан шүйе доровияны онна иннекитин даган өссө маннык эдер иччаты үтүе улакка үйеренелеригер диен итинник үчүгө кинигелери тахара tuddarıgar kırada bolla kırada ondan mantan sen kömelehiyet ebittiyen sakavı sirger biliyin tımnı bir yakanul kıradas oldu bollar kaleni her sağacılınan jolo horgunu bari ütüyeni kerene bağırabıt. Bahi olarız. Anlık.
Мақтал. Бу история шақчылары үйретер, архивтан хомуян, көрөн, сурукка бичикка тиспиккер, онна эдер кенчари ытчаппытыгар патриот быһыытынан улахан солталаах үлэни ыытарыңыһин Эйигин Ксенофонт Васильевич сыаналыыбыт, онна мақтал бастын тылларын этебит. Манныктарээхиннер хас биирди киһи историята чақчыларын умнубаппытыгар тухалаахтарын, дойдуга тапталы, өбүгөлерге туттабылы агалаллар. Ксенофонт Васильевич өсеки мемет тыл этер да? Бағалақтар бағалар бұхылы. Бағалыста. Борис Николаевич бағарыны ғора дебіттірі. Ким тыл этен бағарар, ким этилах, ким бапростах, бағалыста. Күтікілден қалбыт жоныр бұт кәлбәтілер бұғылақ. Петақ жонтар әтектерін мәді. Ити видеоны көйен көдір бәппіт та? Видео отой көйен кирбетте қоғаны тәтшілер бітеме атак Инстаграмға, Ютубқа уғоқпыт бұза пехекітті бәхәт көрәрің, сылғатыны тәқпыт. Араха, бағалақ, уақ бұғылақ. Түмеп кел көдік. Араха, мен әтебін бұғылақта. Бастатан туран бұл күніге, үйінікке ден аттақ күніге үрәтін тәрейбет. Кейін библиотека нұрбатағы алатын үләйіптерін. Кенелер бақтық түбі үрділер. Бұл күніге презентациятын ұйтарға. Бұлақан мақтал бүнтіред яқын бағарабын. Балақ. Бұл презентация ағына білгі бұл библиотека хистеметін үләйіптере патриотическе үләға әлбәқ үләні үләлейлерін әлбәға хитті бет. Отын үләлияқтақтар да боллаға де. Кенелер үләлияқтарына кем үләлияғай. Onun öfse de turdunlar. Gelen kıtıspıt bu prezentasyonu emektiler. Oton üçüge tüle yapet. Aras hangi tilleri yapet. Donnorga maktabın teriyedebin. Oton tühökölerinden kendiki dağını halgı yapet. Bu ülemanın tümükkenen kalbat. Üle bari neten harbitim kurduk. Bu üddaq, bu turdaq bağayın. Bu 19 brigada donun hergetin ırıtarga kolubura, anardas kolubura hun tartan. Vasilyev Tit Stepanovич'ten iki kişi var. Bir kadın, bir tüve jarkın. İtikle kurduk. Hani bu bir hun tar kehite, bu bir aspıtıya badere bina. Emye kehite mi yapar? Emye rovanik kem bir ahtar. İtindik barata bu turdaq bağayı. Barata ıarkan bağaya komuyarga kınarga. Bu manı komuyarga da turunlar güpollar barı. Barine bitim de. Kime medza pro sonordoguna oları ki tuhunam biyereler. Atın can tuhunam biyer battad de. Bu bugün hübbe biyes ki onu manı kapşahta. Bidde ki hini bullaklarına ituel bakçıyala. Hütan kalbı çanır butum. Materialci. Barga maktalı kıtarı, içvay bağayıtık. Bana calıkasın, bu kuhağın ırıga ılırman, çeyen çabdık, muanna patriyeski ülağa kurunum. Anlık. Üyeler ahıqtara, ilmen köl uyara keyere billivet, sığma menlere ustuo, dolgunlara kiniha temirbit ederken, saqa sallattırın sanata hayır taska oqsullu. Maqtalı kıtta, etenge bolun, gıcıman, össede terahimler boluqtara, gıttıharın, Liha mahtal, sebeyaçilerge mahtal, ona barısıgar, keleni her sana jolnan. Dorobay bolun, ona jalbaq bolun.
Мактал баргытыгар. Нучалын сақалын әбәннин, татардын, буряттын, чуваштын, әлбән субухан кутуллан испиттере, өстөк сүрін тоғута сүйірбіттере, Сибир тыйыс волаттара силлер биттере, сине бир, утары кемен кир биттере, кенелер манна сири кытта сир болбуттар, бу себекки болан жергей биттер, бу сирем күйөк болан долгуй буттар, мин турум, ahылақ жоннорум аттарын чиегер, кыйрахлен аттан, долгуяр амматтан, кырылақ жаңыттан, көмүстә қалдантан, дөңүлі көлүттен, кең нүр бағылыттан, төрөбүс сирбиттен, солқы күйөк соттуттан, төбөбүн қанкыта, сибекки быраға, мин бүттүм, сүрәкпен бырбын ытатан. Мин бардым, ahылақ жоннорум чиегер, албаннақ кыйыларын егер, ис сүрәкпиттен долгуян, Ее коя самуян, қоғам мұнан манна венок бұраған, үйеләқ памятник туроран.